ia tungulunga ini whaailo lea porkalame mo ni visa whainga luenga e tuau. O loo mawhai ona whela ua ia whaadilo lilo i ma tangata. Ini whaailo ini whainga whaaporonga o tangata e whemalangai. Sa whaatala noa e sa au noa mari. I tangata whainga luenga e patino lea ma ini tia saina ma Filipaina. Wa te siai ma whainga luenga le au longa lango ni tangata malanga mai ma ofisa mo tangata whemalangai. O le tō telo i la tō e tōngia whai te wafe mawhe o tāla. Mo se ngā luenga ele o iai. Ai po se ngā luenga e wha te e se ai le temi lava e tūlau ele mai ai i New Zealand. E tō tasis tangata sa e tōngia le te maleona se furu wafe tāla. Mo se ngā luenga. Wharia sa no mali. O se whaarongona masangi e whailo e tangata whai ngā luenga e malanga mai e tōngia mai ngā tupe te tele. Ai e tau no mai e le ni ngā luenga. O le whaavale a ina leo i la tau. O le ainga o stasio tangata whai ngā luenga sa malanga mai ilalo le poroklame, sa taunu mai e le se ngā luenga, sa whātau e se inta le whanua e whātupe ai lea visa. Ai oi se whātau aino no ngā tupe ini kampania mi o le tonu i o lato o tanu. Ka wai stasio ofiso whimaranga inga sa mā te tuina. Mai lo ai o le telo tangata e whiria mo ne visa e tō ngia tupe maulunga, e mau ai a lato polo fiti ai ole o ni ngā luenga. Le tasio tangata whai ngā luenga sa ia longo rika maa i konsena, sa ia wha longo e tasio pule o i whalia. E lato te maua le polo fiti se furumari lima se tāla ma i tangata e tō tasi. Ma o te li tonu ai, o te pongai le nā, e wha ke ai lato ina ia tili whiwhiri a istangata e maulu ngātu tupe e te tongia. O se porokalame po e wha amatala tala po le documentary o whai e winga i le tamalongoloa tonga le la kapi, China lomu, ua maua nei le valusala wafe tāla se whātupenga e po e nai. Ua vave le teimine o nei loa po o a whea e whāsala la wina ai tulu ai. Se whina unga umi sa whai e whitena inga o le ingoa whare tula whono e whaonga ina po le trademark. O lomu o whaama wina o stangata piro sili atu le ona longolongo ai le tālonga le kapira lo langi. Sa amo liu le luawe se mole lima e maafo ma ianga ona whatungao. Sa uruai fuafuaina e whaamatuina le ato le porokalame le whae ungo le tusanga umawhae, e whaamatala tala i nailo na talaanga, ai whate ina maaloselo na toolua na dina lomong. Ai o le masa toluai sa mai ai le whinonga umi ina ua maua e whaamastonga e whapea, o na din e le o yesa na ia e pule ai seisi, ai pe whapewhea i lea ingoa longolongoa i le lakapi, maonata o na whaonga ina. O le ali lo ia Chris Dalo sa avia e lo mur fatananga ina te vava ai ana me to tino mana e se tete ai le mriu o lo ia le ki me to tino umato ya teia o mai alava na ave fatananga Dalo e po ina ile porkalame o faulu talaina o le lomu i se na rue fatese ai mar compania Pertania al Silver Entertainment mar compania ni silene al Tahi Production. O le tama tai whaatonu langolango o le porokalame wha mautu i New Zealand nei vea mawhileo. Ta ia longo ai le vanga tala NZ Me, o se porokalame sa fuafuaina o se tala tuu whaaloma wina le molomu. O mawhileo sa tau whai tupunga whaatasi umamai malomu i se motula i tiki tonga, ta i ta uai. O le mawhai o nā mana i o longo le puaino le a porokalame, ua patino lona tā ua malona whapitoa i a te ia. A todo bueno se mata o puesto e tere ia ni tele no ngari te venei a esiria male a te lima se lau tanga tele vai a suetasi o lo a fia le COVID smreva i New Zealand a e to tolo li to fao ila to e fano soi fua ma ma ile a suetasi o le COVID o lo fai ma pipisi le valsu fa tunu o mani ta alonga no li peka o mai atunei le sa a fia ri pai tau se furu ma se furu tanga te ta alo a freti. Ua popole e whalaba tonga soi fua malolo ina le rolangi po le World Health Organization. E winga na matau tio a mga fau, se la pita inga wala to whaia o mawhaalonga ina mua, ai ua whaia, i le teiminei, ua whaasolo ina mau iatu i le whaatulanga no tui pui pui e whaia le telope. O le ri New Zealand Dr. Richard Webby o lo ave matanga tio sue whaapito i wha mai bipisit whale mai, mo to mai ke amana i ina tele whaavau malo o le St. Jude Children's Research Hospital in Memphis, i Tennessee, i Amerika. Ta ia longo e porokalame le Sunday morning le le jori sila e whapea. O le COVID-19 maleiva ua vene ma wha mai ta tele, endemic. Mai e pipisi tausanga te tasi. Alia Dr. Webby, o le opo endemic, a facility o se fulo scientist ese le wingo le opo, e te mau le iwa maleiva pasene o tali ese este. Ai a te ia o le winga, o le virase ua vene ma se wha mai e tūmau. Mai o le a tūmau ai pia ia i tātou e o mai le whaavavau. Mai o le a tūmau lava o na avea ma se wha mai e whanoai. So i fua.
Watu usawa ni tai fono le komiti au Papua Isisik po le West Papua National Committee po le KNPB wabo wetipo isi au ngani tu usawa ni tai ulo le kare siaka koriko pope Francesi ela ngasa stile fie winga ipatu bevesi malisolio aya tau tanga tai Papua pope Francesi lo fue asia Indonesia le masilo po mai ona ya stia Papua New Guinea Timor Leste ma Singapore afaria e wetipo ela tu te tapa ina e pope e lango le whaamutrio sa wanga o tangata Papua. O le gasa talu aisa te whana ina e te fita Indonesia i a whanguasu whatangi mata ia mapuru whana pau jai mo te na inga ma tangata te i le whaelonga ino le ono sumalilu te sanga o le maalienga malo o whatasi le sa te uina i le ala mo le pule ina Jakarta le i tūlangi o Papua. O le savali te sa te ia le komiti le KNPB le grupu tuma o te pulenga Indonesia o Papua e to tasis tanga te sa fa manu olia ai se pul fana pau ai li iva sumalima ta fa sa stayam o tapa ia tanga te ia tino fa va malo e o fiai malo o fatasi le grupu nga lulu Melanesia po le Melanesian Spearhead Group le fono tai le Pasifika ina ia fa ulavea Bafata wa now Indonesia e tau fia la tu fatinonga fito fia e Papua. E talonga le mai ai ona tali le tulanga wala tulanga ona o tala fenga ia le talonga ma Argentina le malai Eden Park le Stonai. Wole liu ne le taula ia le All Blacks ia la tu talonga fitau le lua ma Springboks. Afrika sote. Wole shifta wing o le All Blacks fitau I mole box ma se tulanga mana ia le kapira rangi. Wole mate tuina foi lea. Wole shifta wing le Razor fitau ima Razzie. Well, faya unga fa rulo le Black Scott Robertson. Wai lo te le ilo na ingoa wala au Razor. Ta fasili ina lau fai ni poti mai ai lo plane na na au le Pumas fast but it was full. E winga le is la after winga maar faya unga fa rulo Afrika Saute Razzie Erasmus. A tu le fall on to finger. Ai mai ai o ta longa fa te le lima I lalo te tenga. Wai lo ai Robertson is a mai le patir tiro yain. Sa tani mai maoti. E la tau te tā alo I le meolo o I o la tau luma. E na te ilo le Razzie. A wā sa ta alo whastanga tau fo iai. O se tanga te ilo tele le kapia le rangi. E fia tele iai lau tu stau ai whatau tanoa. Ma o sauni ai e la te whatau seu. Wale o lunga le malai. Ai o ai tia le meto tia. I le o tulia lau tu stala pe o tilo ia te o stanga te tali tusuma Erasmus. E sa to e tali Robertson I se tali tu sao. E tā tia tu lava ia te o taulau tu stala, ma ele o tilo ia te ia lava. Ai o Argentina sa iaro la tu whamue moe a vema urua alo kapifa ava malo e telepeina le olo pui o le mala I e tena Eden Park lea, wa vea nei mamaliu lo na limas furu o te tanuai. Mo le limas furu lo I tau o talonga whaitauria e whaia I le malaya, tasi o malaya laulo tele le rangi. O le limas furu foi le nao atu nuo o ta o toa I le mutio e tena. O le teimu le muri sa whai ina ele o Black Eden Park o le hafe imisa lau iwis furu wha. A o vele la kapima talonga wha te po le amateur. I a wharani. Luna wing. O tōrs furu nei tau sanga ele se au la kapifa wa malo il wha profeseina o le talonga o Sofia. Le pā o le malaya e tena. O le mai ai o le wha te eo na whaia ina I Wellington. E tele ni fasili sa fasili ngeli tūlanga o le awad whaia o Scott Robertson. Pitat. A fori ma akili ta alo le peuli le malo se ke munga ma su le malai I lalo le te inga ka tini Aristo ve station ta alo mat ina le tula mo I lumo fa ton one of the fita mo mo ate ia fa ono en Colossia le ne squad Pumas le tasi le squad Argentina o ta pena nei la peuli mo le malanga Afrika Saute sa tuita sa tu manu malo I le Wallabies I le fai ungo le vaiaso Ono le to tele la au malanga le Black Tosmelo no tamata aloma au finga ranga la SSA ya malanga e wi atu le serious stadia. O tamata alo e fia I Captain Scott Barrett mo fia onga le atu oni sila roile mata unu I Africa so te le au le stonai. O le society unu I Johannesburg mata alo I mal Springbok sila mo se tema te mini sila. Au te mene o tamata alo po te tele tolu ta alo foi tolu o ta alo I mo All Blacks sami pen final o te fa popo te sanga non fenga inga mal Chiefs ma le kapia ni sila se ia o lia fai ungo riwa femre ro fulwono o to e maule champino lo langi ia Dragers po duplessis ia o panga nga to tonu fu so anga fe kilo ia MMA
Ero tono pawai le jamar sanga le UFC toro lima. Sa fa ye perfect study le sora na fi. Sa fa to ila le Brazil so Africa so te Israel at Sanyo ni Sila. Ina si lima po le fala po cap out. Look at Brazil le wa le jamar sanga. Powerful so ang lima jamar sanga. But Brazil sa fa feo ina tono pawai jamala lo to lo au ka Piers Springboks. Ora ka Kenny Sia Kolisi ya maleloka ya Eben Etzbeth. At Samuel o Tolenia Lalsa mo el kinani ne Eugene Behrman. Ya umia mo le champini mas te mo le o to swai tano mai se tema ole to sanga o mo vai. Ya male tama cha alo ne ti polo la lo mo ani sila timbara George. O to te liu mai ne le awol Northern Stars to se fa ya o fa lu fo mo ta sanga AMC Premiership. O George ai lo tele te alo fa to kino ta alo. Vals fu ta alo fa tolia sa ta alo mo Silverford. Il se fumo le limbo te sanga o lana ta leni. Tala nau ne yaso mo ia fa fonga mai. Angale le deisi. Foi. Ua na o le radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tau tuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Ua mawhai an awina atu le tala o le tau yaso taitasi o na o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Le daua whafunga le turus whapupunga na tātou tala I vai whanua o le rifo I vaengo la uli reo la sunga fua so se funuma leiva o le ringa sina o kuso lua afe lua wha e se le malu luma le losi o le tō whatou ta o le savili ia mai lau leo fia nafi se I hauria mai le rei vaengo la uli tālo sia e te leo maa lili aima e le anga I atu te ngalue I le rei foi a matanga o le vaiaso whamalo atu le sunga ia se uli malau leifi mo tātou tala e pere whafunga atu iai le ngana sa moa mōsi si whaoponga I le awaudia tai au. Ala venga rengi le tātou tala o le tau e pere o le vaile le official of ai tau mo lo si la fia e pe o na mole mawina I le so te ulu va solo ai ia wanga I teimi o le tai au ia before ia nei teimi o tūna I antu le awoli e te sila fia o le teimini makua I maanga ia le sulu mai o ave o le la pau ane bele tu mau o le tau whatau tau ma le malosi o le angi mai o savili I le teimi nei o le mawhanawhana io e makuare e se mawhanawhana I le so I le manulu o le savili sefulu ma lima tikeri le mawhanawhana o le so pitai o le manulu I le po anarei e se fulu tikeri e ngoto le lai le toa iwa midute I le tu lai ono I le fiafiana nei O le vengola soa tai au e oso le lai le tolu minute le tula a fitu. O mei a woa e maoro yeina I wanga I tolu vavasolo ai e mantele le tu I sifo au kilani I le fiafia tai au e angi ma luma I fo I savili e mei le su I saute I sifo e feololo I teibio le a wolia tai au. Tala whantu I lole I o tātou ainga wo me masani o lo mafuta mai Samoa le rivaengo le so malo le ngā lue malo le o le sai lo topa ia ma lo o topa malu. Mamalo official of ai tau I Samoa o ango savili e solo ina malo losi o le tua o lo savili mai saute I sai o lo ofi ti ai pea Samoa ma e a fiai le entro I au ma rei timu inisi o taimi o whautuanga o savili malo losi o lo wha malo si e pea mo vainga umo Samoa. O le vainga mo le sofa mai a wawa inisi o taimi ma timu popo o le a iai e mana losi ma whaatau tau savili inisi o taimi o le a iai nei timu ma savili mana losi o le tua o loa I le aso a tau savili angi mai le tu I saute I sasai o le tūlanga nai pione iai winga o le tau le nganta mo I tātou nei au kilani Eba before I alo tātou wha siramanga I Samoa ina ua se furuwalu miru te wate ne ia le tūlai lua Polkala mea le mana vau ngā luenga le tō au na whangamupo se manu si uli le fia na neiva ai le whana wa onga ina nei e tuai fo I piki I lantou I le amatanga o le rei fo I yaso tālu sia o le nasa awi yanto le whana ui le onga ia bea whaiele I maa li li tātou ma whewhewhe fo I le timu wana leila ia se vai le bani o le la le usau de vaengo la
Tautua ale radio Samoa Tasilima i tolu amo. Walo le tautua ale Pacific Finance ino donga tupe mo so se fa moe e pe yo maliu fa i puiponga a so fa nau whainga malolonga ma so se fa alaminavi. Ai moisa le toi fui ato fa nau i lea onga. A palai nei loi le pacificfinance.co.nz be wala au le ovalu se lau fitu fa lua fitu. E talo sanga sau nonga tupe i le vau le 5 se lau ma le lua se fulu a fetala. E lua miru te fatali e lau tau sanga online. Ai tasili tu lai fatali e se tali. E ia inga fa bitoa. Walau lo le Pacific Finance Limited i le ovalu se lau fitu fa lua fitu. Ovalu se lau fitu fa lua fitu. Radio Samoa Tasilima i tolu amo. Radio Samoa Tasilima i tolu amo. Love
ta ole a whalo o nei ua a mata i leo tau lo uloto i wa ai atu ai ua e whaangalo mai au alelei ni usila i lau ai tama Samoa ua whaangalo mai tusi na lafo mai o upulava e oso ai malo ufe ai o le masaninga ua whaamutaina ai o le whaaponga i o lau toe a ina tau lo uloto i wa ai atu ai ua e whaangalo mai au Lelei America i laua ai Tama tutu i laua whaangalo mai Ai ui i lea wa umatu o umana onga Tauina ia manuia o louola Re ula ua motu sia ina le asoa Re lupe ua lele atu ia o te aroa Tau lo uloto i wa ai atu Ai ua e whaangalo mai au Alelei ni usila i lau wa Tama Samoa ua whaangalo mai Tama Samoa ua whaangalo mai Whakawali nā le RSA le whantola taulanga I Samoa whamina e io I te wanapo. Masano whafol wharasawa o na poia lefo. Lenso sa. Los fulu viva bala afa bidu te wate enele I tulai lua tanto wanga yantu I le tautomala unanga le sunga yan Jerry Coon. Ya marisi vo tamali o le turu o lo ngā le lua puno wa I le tautomala unanga ale Enterprise Motor Group I Manu. Kauwa and talavantu Jerry Malo ngā lue. Malo lon sa ila amtango le rifo I vayasu. Ya, fatalo fatfo ila usunga le tula leso se Manu Malo lava le tawatai. Ya,
o lo fa be fo na manuia le mato o na fo nei tula ia pa be fo na fatalo patu le malmal pa io se o tato no o lo be na pa fo mai nei tula ma lo la vale lo ya Antonio o lewa atanto o le mai le vai ngola o le tele mai lo le topito no o ali je ya po fa pe I mai le matangi male malo sul savili le na mata mai la vanda e o mai la vai le termine ya o le la vai malo silangi mai le savili o la va solo ya o le va ya tu fa ma nei ma le sulo la te mi nei mato fa tu ya o lo vai tu foi o malo lo ma te lo fuare va poi no fai ya sin malo si io e foi la le o e te o no funziono fisa foi le o le fio da po no malo no o le mai ta wa tu lo o a fio mai pe la va foi e te le onisio o si malo si o tato no o la to sa o ne fata wina mai le week any then to na e nei ia o le tulango ile mato o nga ho te nei se manuia o manuia la fo ile tulanga e mo fa la va te le fa ta fo o isi o terminate fo I tulanga o lo e fo ta to economy terminate ya lo fangia la fo ile o nanga nei el malo ta so lo a fio mai le ya o ani va enga to o ta pena to ile malo le to e fa ngo fi ile to tua ya ma we ni to ya o so jisita vale to ya lui fea je tai mo fa stil ole ia o a foi que se la fia da to no ole tulanga foi le ole a su mai e tau la vana da tau la vana su mai la senia ta vale e pe foi tulanga foi na le no le su mai fa tau ta vale le ole fridge e tau ona e tau na su mai lo le la senia ta vale a atono le mo mo na vai ia la vai foi il finance tulanga ia Jerry will have always out e ma faina fa to se ta vale I se la sene learners fa mulmul pas kai mo stili oi o tulanga dai o ia finance companies po la to foi o tele na fa ngaina ia la sene nei o le learners license e fa ta wei ia sta to tele tangata so le se ma o tulanga le ia tele o le te va ia tu ile applications for ia ale ia le na ta su ole general le atunu una tato ato yeah tu sai limas 4% o applications o io non fai più ma ale la mai ta watu to tele tato ieta le lu la tele mai sala uni le o sa lu tele ole più ya le ai langa e sanga tu antu pelefsil ya langa e elena ole tu mala ona fo wanta fa longo ile tu la ya fa ona ma fa ina tali na ta sanga ya why not for mel tan la le si lo maku so la vai la sono ole tu la ole learner's license e a fo le italiana e tele o finance companies for le ta o tato second tier for the third tier finance companies o le o te mai te watu foi le la vai ngai le first year finance company le LFA ma le mato foi la finance company le o ma fai na la to financing ia ta vale le learners license mali o true la ko criteria foi le tu langa na o tele o la to foi ia e su mai o aveina peta ta vale le learners license ia o ma fai la bona so e mato le initially finance foi o mato papel na mato fai ne fatasi ia ai pay for tulanga fona le waile ngata le learner's license o mena mia fo I trata sai ngaluenga o le si fastai o fastili tulanga le wai o a pe fo fastili mai tele fo le malo le tuno tulanga le o ila to fo ia fa pe o ilungo le benefiti fo ilea job seekers benefits sa ma te tulanga na walta sin na tulanga o fa pe ona to tele fo ia nisi fo le malo ta so no ma tulanga o a fio mai fo ia o fa fa ta na fa il finance o tulanga o ilungo le benefiti le ta o le job seekers benefits el termine o tele o mauti no pa is finance companies o fai on na finance sta vale ilungo le job seekers benefits no tulanga fo ila le pe na no se manu tulanga fo le o mai ele e le so ali le malo awale ele le so fu o le trasta ia ole
masala le o lava ona fatau e male tavale le tulanga le wa lo no ringa la ya lo mal tu pe fatau tava ia e o tiel me hole o le faida mai ma sa no e fa o ba tulanga va pena io ia ala pe ala ole tanga ta foile o lo ia ilo na le slices ala e fainga wenga full time ia e tau fe lo fo i malo na swafa ele o a fie telefoni ne tele ni ala fu ma tulanga pena ia o tanga na o faila fa ona ma wala so so ani mal tulanga le pe o lo fa si Nele, ia tonu o le vale o po aloa foi le tautou tua, to te le nisi o lo wala au mai le montu i saute ma whawhanto ki lani, Jerry? Ioi, oka, ko a hele a la lo atu, e tu atu o ki lani foi le, se la South Island o no, le ia o tono o no tauta, foi le pe ave singa tu da vale no ne o ki lani ave na lo le South Island. Pa ia ila veni o le malu o da to no lo a papa a ho na so fu le South Island o inquiry mai ma fai mai le ia o lato mana o fo i matulanga fa pena ia o lo ma fai la na so so ia o mela le fai e tu sai e patau ta vale e na su mai la ile ma vatu ia so so ne for company ia fa tu pay no tulanga fo ile ole aveina ila loi Wellington ia ma vatu i lungo le ferry fo ile helu le South Island o la to fo ile o ilunga la vei la talaka mai e kilani tulanga fa pena e o lo mo ho ma to so ni ele tulanga le fa tu pena o no la to po o mai valele po le travel mai fo ia ta vale me tulanga fa pena e me fai na to fa tu pena o la to expenditures fo ile o lo fa alwina o no le su mai lunga ne va to la to sa Dele, ja. Nee, zo is het je vang het touw op ja en touw lo via sound om van dat to le vang ole so je Pape tai se o mando ia o le tulanga foi wa le la tato la talaka do fa o le masina ma be la male io a lo fa o pele mato pa tole le terminate tu sai o tavale un mai lungo le mato ya del terminate o more than 3,000 ele discount o lo fai el terminate so ele o tavale no ele o amasa mai tavale sa ta isfulu mo tu po afe o le wa pe sfulu to afe o le wa ila lo po sfulu afe le wa lo terminate papena fo ia tele o tato people movers fo le o tele malena no o tato papena so from nato fo ia pe o e apalai mai fa atu o kilani o mana o ia lungo le website ale company nei fo ie en fai mai la application ia e fai mo fi la vale le fai o la application po la tal sanga fo le mo le finance lunga ia ona ele umia e o matou se manol matou tau so tulanga le e tu sa afetula o mau le talifo le o le finance matulanga pa pena ia on sulung o le website enterprise www.enterprisecars.co.nz ia on apply ele ai so famul mole te fio lungo o le ya na matou nei manu ka ai o tu ja fio lungo o new link po e mo ole tulanga fa pena ia ona fatinoila ele o faingo la application mo la to o fio pema papa au no kilani nei ia e te sumai mo tato matua ho la to o faita na faile tulanga fo ile o le bank statements o le ilungo o le website sorry o le internet ia susu ila bank fa mo le te filia pen faina mai la statement fo le mo to masina e o iai lo swafa ilunga malo address e fai na fa maulinga o le bank statements ia o tulanga fa pena o le mato to se mo mato mo le Limon Fitu Great South Road i Manukau City Limon Fitu Great South Road i Manukau City telefoni matani o i valua fitu ono o i valua fitu ono o mo mato ma sunga ia tau o papo i fa pena o i le sunga ia koso fil le o mato tasi e dei vai ai familia le toi amanga luenga o toi la songa le tu la leso apena o le fa fon anga se tata no ja so shoye mai manwe ja so fua o le sunga ya Jerry Kun wa via ma fonga tambul moli o le tautua maleo danga le Enterprise Motor Group i Manukau wala ye le lua fitu ono o lua fitu ono o le va mai le sunga ya Jerry o Manukau ye ya le la le nga lua toi ai le o isi pitu no e mo ya na ila la o le o le Enterprise Motor Group i isi pitu no ya le sunga ya Jerry te mo ai Manukau ni e le kolungi Jerry ngar kasia Jerry le i Manukau
Alewa to elus fun vedu tona tale o link to la e tolu. Olewa Joyce Fuluiva Midutun Tano Link to Line Tolu Lady for Ivang Ola Woli Joy Fan Talo Fan to Way. Ilang mai Mormala Fa from Angai Le Tanto Polgramio Labana Vonga Wenga Allow Radio Sam Monta Silima Tolu and Mo Malole on site. A man of 40 fat man. No way to Nia Lila and the food toy solar Lila, little for boiler Wakango Koya Olela and among your Milina. We go now let down Ilenia Sungafua, Maila Boilas on the Nash. And one to I Malapo and a po, Yamalataya on the Lila. Olea Lavile, to a level Savilia P on Nani Malusima. Ya Matele Ailemole Meola, Bishile Watan to Ia Lungole a Walla. Ya utafa maota utafa lawa oishi afa na yela au inailo maota ya po lola ya lona winga makwa kumwa mole windscreen ya po le tio at televo ile lo taba le mole la ya utafa la to sone o makwa kele le mole meole la pish ya tuinga so fa pene makwa le ya nga ya se ia faitanga yo e matuale ya nga ile se ia solo e o ile usa ke mai meleke e makwani ya nga ko nga so fa bene mantua I faifa le le on tanto la e te mafana fanai ya mai le tai sa fiti o le foto amanta ya le ni fo yaso fa malawan to live telling ya tie o ile man to ya le benta welen to mafuta mai le down le la si o le fo stimulate mawantu ya ole to ono fonga bopo se banule wo tanto ma tai antono stemi ona tono mai le sa ya alle sunga von ja Isaac Paunga tanto ma tai se o le fia na nei manatua to e lua ya so fa swinga ya ale tanto wala le radio sa mo pe e mai aloa ia le aso sautama io ile to e lua ya so le fa manatua le so mo le masino se tema ona ye leo swinga wa tanto pologame swinga mai le tai ao ya ole mai ayo le tai ao ole auli ya ole mana vonga wenga ya malepo ma tu ole timine ya ole fa tanto wa io fa tanto pologame ye ya ai ole ai le swinga pe mai ale sautama ya wala vole tu no lo to pa ia ma lo to ba malwele ngantu to no sila e fa pe foi antu no e mamau ia stimio le fa fungala ile ole fu ile ta pedanga male tanto to vanga mole so sautama ya si fa mole fa nga mai tanto to vanga le da ile va pe no le sautina ole fu ile sautama ya moma tole fana ya foko a fa ile ma ko porkala ile masina o que chop teleni sio tanto mata uku ya tanto te telenoa ya se ye te se ya love se te ba wala mata pule te na uta antai vole le stone ya ola mata pule ile va o le pelekima Argentina ya ono ye se tasio mata ya ono tatia ono le safa te ya ile to tele ya ile so to na ina se ma vai tu nei na wa manuleta ya wa ile me o tu ile pule nga ma le fa ya onga le to fito le mancha mo ai si ka si o tu le fia nani ona tanto fa so le ri ta fa bien to itel kan kaleo isala elu adesania li ole a fusu mai le sali no tu o sambingal ya ole a manga ye la ka popo o ko so la manga ya fu ile le la ka umuka inga wa fusu wa u mar pa ku se fu ye ko inga fusu pe fusu anga ka miki ya sola se valo mai nga fe kauia fa longo ku pe ai pi foi le ia valo mai lo ai u pa ku
Ya nga si tantu tala do le se te ele o toi mau sao ni mai ya la fa malo si mole au fenga wenga vai le futa mani yan tu ala tala le vo vai tu to mai yuwa mantua ile au nga se tanga me to I fa fo ile so oi sao mai la fa malo Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo I ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea I ala ngā upu ma muanga ngana ma le vau ngana. A wane I emisia le tātou polo kalame. Iafi o aso lua taitasi le itu la e valu I lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga ma lau whaasaunga Samoa. O esi la fia e iwa tesi ma le tolu wha miliona tala le se leni ale UTOS ua toi whaasafua atu I ona sui whai unite I le lua o lua wha.
Fai sau teu ngā tupe e teu whaafainga luenga ai lau se leni ina ia vave whaotau nuu se whaamoe tā ua a lau ainga whaape e ka le sia. Whao ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M-Tala, ma le My Cash e ala i le Click X. Whaafsota i mai le ono valulima lua ono iwa whaiva, le www.utos.ws, po le e-maili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le whaaputu ngā tupe teu whaafainga luenga o le mawaenga tausia Samoa, teu whaafainga luenga e mātou lau se leni, ai sele e oe le manuia. Ole wa joiva me duton talo le chulai tolu na tala tulu na mo tolu fitu tasi limba iva tolu wala fa malo ya malo fa malo si fu mole au fa ngar wenga malo le ngar malo le on sa talo fa malo le ia wa mo malo le fa malo si mai fani te manu fa kai lava mo le vango mo le ko fa malo pe fa yo balong mai le tenga ya se umani te filo de salsi marka ko mafkanga ingai I otara lo ke le aksel fani mo ko uma ia le nga kai le sinave fayo e falonglo mai mai fenga luenga ia va kul fama lo fel fani nga luenga le nge yaso le au kai ke le mo lo fanga lo e mai mo nge lo mo kwa mo le fama lo le au ma le futua ia mangwia lava nge yaso ma le amkanga lo va yaso o ainga uma falonglo mai va ku fama lo fel fani ia le nga kai le se u pelo lu filufi inu ora paki ma Rita ta ku fama lo songa lu filufi I le nga yaso nga luenga le ia le nga kai le la wa ve pasi uma le west ma south ma lo nga va ku ya felfani ia la fama lo nga ma tuisa mau catering a fe falong lo mai ia ma lo ka ku fama lo nga va ku ya felfani ma le ainga ia e mangwia lava lau kiu ke se umanu fela wakari wasau io e le ko ki kia ka ngo mai kalo fai ia wole le ka ke aka fua kwa pe aka sole le kama ke por le ko ki kia ka ngo mai longa sa ia ngalu ma fuka fu la ile sole sole lo bo pesa we fanga ruenga pesa we aka ja, le fani, alova tele antua. Fong mua. Ja, maar hoe jij niet je via Alicia tanto van malo talova. Ja, malo lava soy fuese mano. Malo non sei mai solo agua meltina. Ja, le manguia fa stai lo fole di. Le via le ri, ma wala no. Ja, fa stai lava mo lava no, ja. Fa malo foi nai fa nau mo le amtanga nga luenga neva ya fo. Ya fa malo tu tina ya di se lo fe ngai banga luenga fa pe fo ya ko po mas fa nau fa malo ya tio saya ma Jacob pa ivenda ma ride lo fe ngai ho la to manga luenga tama fa nau PIPC Glen Eden ya mai se no sa po e fa le ali lo fe ngai manga luenga ya so ai lo ma na ya mas fa nau fa pe fo mi sa va sini ma ke ma fa nau fa malo ya fa tangwa em malai niu manuia fenga ia yo lo manga luenga nai tu le atunu ia alofa tu mo tauna ola matiute ia manuia o lo mai fana o lo fatu mo o dua ia pa pe fo yo wa inga uma la lo fa no mai ne ia so ia fa malo la banga lulu ia manuia amatanga nga luenga ne ba ia so ia lo fa nga nam fa manuia na ba tu ia so lo au nei Henderson ia manuia to time la tiute se umano alo fatu mo oito fa ia soi fua ja fa pena io ne fai ma vi volle di vai ngole aso talova cara para combate mais para ponga boa para no se foi butango a mai el tamama tina ia taimari manguia le ro pole komba ua ne lei maua la vero
Ka che bagu bro, mo ka fa baro che bagu la ko fa fa la ngot ka ku aku. Ya ro fa Yesu ngalele makinga pa ia pa kasimba o che ka fideli lo ngola piapi. Fo ila inga bi ia leri. Ambala kula sunga fa pengenga sa krai le ba se fa ku arop ma fo pengenga ngal la sunga fa pengenga ka wala fa ma manta baro ngalu. La sunga fa pengenga Filippo mbale ku ka so le ka de singa seleka. Pada sungal fa pengainga ka kai fa pengainga ya limba sep siripa sungal fa pengainga ba ele makiba ma fa ku akwes la sungal fa pengainga kapsi de fa imambiliamba pada sungal pa cho fa lua marani cho pengainga ngalbega ape kalo ma be fa mungala limba ma fa nga pengainga ngalbega la sungal fa bo kalo nga fa ku ya elen baro ngalwe la sungal kang basa basi ka badi le ba la funga kai bade kap mangai mapeka balon ngalue la funga fakka bade ba la funga kai bade fu pau mapepe mbalo kai bade fu pau la wa mbalo ngalue la funga ko bala kai pogo la wa mal farkua wa ya baila ka ba farkua ku ngi longoro wari choka mahana maro hana ka ku mako kinga bako ya bainga apeya fumba o karsa balorosiu apeya pa penga si pa barika balonga lue ape singaso basal basinga ape le apepe basal basinga balonga lue kai bari va fushi mahalen balonga lue songiero famba ngora balonga lue kai bari kari fa komiki bari ka balonga lue kai bari kai kupola alori kai bari singape mbafakue akele apeka bali rotem berfanga amesere balumbengi berfarkua balonga alwe baru seengi berfarkua Asia apeya chalo ga tu berfanga amese kingaya Angola apeya ai ongo isapeka mka ngalo population apeka bali kongirio mahinde ape bali pemsurika Oscaria amesere aumbalili elofakule aumbalili abekinga bakoya perfagi balo perfagi bakaba bakoya vai pua apekol pai boa bai bafakua balonga ro fa balonga bakwa ka chefom kai bari pe bikapa kai la se bak bro avongo maar we volle ding van ngola wolia olo maltina ya peria lovantu to lungana tanto vla au va malon tul tabaya le au before ile aina tabaya vai pua o tu malava tamam tida man tu le ba futa mai ta vita fasio wala ma tu mai nai pone Australia fio tanto mala inga nai sina leo le fa ta si mai le vango la wool ja va before ia fia tampo lo ma va alwan tu ya David Tampu soa le ma Michael Schuster le ma futa mai nai Queensland Australia the one to I love Fitala Marina Marcelina Brown so ya fish malo ali regalo oi malish kamalo HAK po seta da semua tolo tua ya mo tu mala volo ofenga i manga wenga jalo si ole da wen tu no e piki le fana wa onga ele nei fo ya woli ole a sunga fu mai ya onga yo ai foi mali so na telefone ya e o malava tanto ilano le watcha tautua alo Radio Samoa o e si la fia me fatino e mafaiona e umi ai so fale motu le lumanai a fai fo e so fale motu o e si la fia me faiona fatino ni si o fuanga e fa nga ile equity o lo fale a woni e misere por kalame o le malu I fale ia fia fio soruru taitasi le se fulu te ai le fa o le a e si la fia ai au wala e mafaiona e umi se fale motu le lumanai ma wala fa nga ile equity o lo fale motu e fa te wai se isi o fale le por kalame o le malu I fale ia fia fio soruru va yaso taitasi se fulu te ai le fa Talofa Samoa, o lea ua sauni le tui sa mau Manhattan e whaafia tama I lo lato waso whaapitoa. Ta pena mai sona la e mo le matu a loa night,
le aso falaile aso tolu se folo au kuso na ole fase fulu lima tala le tau ta tala le faitoa ma le a for lima le afiafi au mai tamai fa eva le tui sa mau Manhattan a loa night a o fa fia le tui sa mau pen i le Manhattan Fans and Center i le iwa fa tasi ai Dominion Road i Mount Rasco monisi fam talanga bala au mai lis i le Old Watasi o iwa tasi o fitu o valu Old Watasi o iwa tasi o fitu o valu Ole tui sa mau brothers Baby, Lomasi! Hey, hey! Oh! Solo samaitai sama libali le la ngantasi sala e manong yo la to la langa ali mana yele penga solo ai la foi yo la to atai le sa o mai tato ya samo masio na la fanu o mai tato Siona laufalu muao Tala falava se whapopongo tala fau le video Samoa le nei asfarele. O lo wamaaianga ia Australia le li Panemio Christopher Luxon i le tūlanga o mea i le si o manga po le infrastructure a o iei sana maranga siasi i le atunu ure vasanei. Whai mai li pote mo mua whera Panemio sini a si ai le Sydney Metro Line o se polo keti wa ia ta ua wa whaata i le tu ai ngā infrastructure e mana o mea e New Zealand. Whai mai le Panemio o levo na ia mata i tuina New South Wales ma le whainga o lato fuafuanga mai whape fo i le stete o Victoria. Saunua Luxon o lona manatu o le rui tau i New Zealand o nei whai masui le pata milonga o le polokiki ma le ai se mea e tupu. O lona finangalo o lana malanga lona tolu lea i Ausitalia ma ele ngata ina sila i le tu lea ai o le a whaamalo sia atiri aiso utanga ma Ausitalia. O le solo ia i Canberra mo le whonutanga ma le Panemio Australia o Anthony Albanese. Whai maila New Zealand Food Safety o ana siaki na whaia wailo ai e le aise o loa le brand lea Lerinda i lole po pineapple lollies po seisi lava o loa Lerinda o whatawina i whale o loa i New Zealand. Luna winga o so stasi na te maua le tu e ngā lole e te tauloa na li puti sao i leo leo. Ila ile vaneo na fautua ina le atunu uilo le ia sa li putia na fua iatu le Auckland City Mission ma tupa ai i awhiwhi o tau mawhai masanyo na awe tangata. Ai titi mai peto o whātangata wa sa idia se fisosoani tautong fitinga ina wa tau mawhaina ia lole. Lo whai ana ia risu e suenga ina ia wha mautino le saunga le mua tangata ma pe wha pe fea fu ina o mai ia lole i New Zealand. E tō tasi tangata wa mariu le whalawalawe o se whalawalawe tau ta avale i le State Highway tolu i Waikato i le awhiawhena nafi whai mai leo na anga iatu iai i mahoi nui po le lata i le ono i le awhiawhi. O lea tangata na mawatu wa mariu ma lo whenga i nei le vaenga o whalawalawe tinga ina leo mara suesuenga a o le waweao na le ilana to e te tala i le mga ala ma whautua ina awe ta avale to e whamanatu e leo le tāua o tūra whono le ana tele ina ia usta ia a maise o le anga to fo i le whai ungo le vaiaso e mā tele ina whewa iai ma whemaranga i solo le atunu ia la tū fuafuanga. E amatatu le masino se temo le tausanga nei ona amata tutongi se tupe uru whare ai i le te papa le whare mātaanga po le museum mo tangata se simai mai atunu i whafo. O le atu maupeo na uru whale au noma se tutongi tangata New Zealand ma o whaedoa le ofisa siri o le whare mātaanga le Radio New Zealand o le whai au sea tutongi e uru whare ai tangata se simai whafo e tala whengai.
e whaatupe ai le si itia o tau tutongi mo le insiua ia e mai se lau whaingaruenga le museum. O lo sosoani le malo le whaatupenga o seisi vaenga e mana o mia lava na au sia seisi tolu 10 miliona o tupe maua le tausanga. Wa whaero fo i nao le tutongi urufale wa whaatulanga e tolu 15 mo le tangata asiasi mai fafo e to atasi ma le amata wha mamalu le aso se furu fitu o se tema mo i la tau e se furu ono tausanga masiri atu. Toe whamanatu le ofisa siri e tu maupeo na ulu fale fua e unoma se tutongi tangata anu o New Zealand. E fōringa wa manino mai o te sema lea e ono whaamamalu ai le whaasaina o na toi whaatau atu le amamalosi i supermarketi ma bottle stores pe a te aleiva i le pō o astaitasi. O se ripoti la tamai o le mataupule nei wa lipte ai le New Stock e lua tausanga leo le atau fi ai o na toi whaia nisi whale o loa fōu e whaatau ai le amamalosi i le city ma isi no fuanga lua spultolu o mai tawina o lo otele ai la mtianga o na o le amamalosi. O ia tu la fono fo se vaenga o local alcohol policy pa pupu i le lap tu fatsia le Auckland Council. Re vai aso na te neina i o inai le council le a whainga fo ma wa whaataria neila le i o enga mai le pule nuu ma councillors. Ia o tala nā mai le Radio Samoa mo le nei fu ias whareile wha mai atoi fu le tautua le nei vai aso se i au atu le vai aso fo tātou whedo e ai le alofa maleanga le leo le tua manuia le whaiunga le vai aso so i Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau i aso taitasi o na o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Ia, taimi lunga wati lau wa 5 minutu pe tene lei tulai tolu e mamoli a tuele nganga whaafitai te le lava whale toi amriama la topo mare. Ia, o wā fo i o la o tātou talo fau, i tātou tala i vei whanua nau whaafunga tunmanu le tātou atunu. Ia, i le ngana Samoa pēna masani ailo na tautua i le tātou ala leo radio Samoa se fulu 5 i vatolu amo, a meise ia, i le tātou atunu. Ia, i asu taitasi la skafua i le ansa whareile. As vengine se reporti o le tala la tau mailo fisa vai tau ini au ki langi. Ia, mole a so le sus furu i vau kuso family reporti e tele ona o one so 90 munga inisio taimi o le nei a uli ma le afiafi ma le pōna nei. Ia, amatua isi angi malosi mai lava savili mai le tu i saute i se sifo. Se furu 5 ti kiri le vela molunga le so ma lu le pōna nei. E se furu ti kiri ia ma ngoto la ile to iva minute e to itali tu la ono o le afiafi ana nei. Mole so tau ia le so luas furu augusto ia pe au le lo fatulo le tua family report i telefoi ona o le so tau 90 munga manai wanga ia o le to lo mai ile va vea on tau fa solo antu ile afiafi mo le pole so tau ia ma le civilian nge mele tu i sonte i sifu se fulu fati kiri le vera morunga le so tau o malu le po e valuti kiri ma e so la ile to e tolu minute e to itali tu la fitu ile va vea a tau. E whaatalo whatu i ainga mawolo whaatasi mai lunga le Tanta Port Club nei mo le Tanta Wala leo radio Samoa se fulu 5 i vatolu amo. Ia, e amele amatanga le neiva yaso malo lavalonu. Sa i malo fo i ngā lui i le nei fo yaso sa vaingane si reportu le tala le tau. Ia, mailu fisa vai tau ina i Samoa. Winga le tau. Wa o sivile whaasolo ina malo lo si o le tua o loa sivile mai saute i sasae o lo ufitia pe Samoa. Ma e a whiila tunu i amana i timu i niso taimi. Pautuanga sivile malo lo si o lo whamalesia pe a mo vaenga uma o Samoa. Wala soina al tanto antinu au o ni so taimi ma timu pu e yai ia e malo losi ma fata tau civili ini so taimi o le vela malunga le soina i Samoa lu se fulu ma le valu ti kiri ba lu le pona nei i nai Samoa ia o le lu se fulu ma le tonu ti kiri taimi ni Samoa le wa fitu minute o tene le tu la e tonu in fitu minute o tene le tu la fa e lo fitu minuto per tene lei tu la tolu ole awuli inei Aotearoa. Os vengane se reporti o le tala le tau mai lo fiso vai tau inei Aukilani mana i Samoa. Wa loa le tautua le Pacific Finance ino do ngā tupe mo so se wha moe e pe o maliu wha ai puiponga a so wha nau whai ngā malolonga ma so se wha lewelawe. Ai muisa le toi fui ato wha nau i lea onga. A palai nei loi le pacificfinance.co.nz be wala au le ovalu se lau fitu wha lua fitu. E talo sanga sau no ngā tupe i le vau le 5 se lau ma le lua se fulu a tala. E lua miru te whaatali e lau tau sanga online. Ai tasi le tu lai whaatali e se tali. E ia ngā whaapitoa. Walau lo le Pacific Finance Limited i le ovalu se lau fitu wha lua fitu. Ovalu se lau fitu wha lua fitu.
tu amo. Mua ia ina mua. Five. Mua. Mua. Taraflava o David Tuale nei, olo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa, tasi lima i watolu a mō, Samoa i amanuia le nei aso. Malo le soifua whatal whatu se whapoponga foi le amatanga le nei vai aso o tala ale Radio Samoa. O le tamaitai o Jacinda Ardern, po o Dame Jacinda Ardern sa palemia i New Zealand, o le a Hawaii se whanutanga o mata upu wha demokalasi po le Democratic National Convention o se whaatasinga tele i upu whaia Amerika mai whaia na ia whaapotopoto ai sui o le demokarasi a olumana i eile whainga palo ta tele le tunu i a Novema. O whaamania e Ardern e peo na ripatia le tio whaamalo New Zealand o iole a saunu ai rea whaatasinga i le anga i atu le wha ai ungo le nei vai aso. O le whaatasinga foi leo lo fuafua te ria lo ia ilo e Kamala Harris le tuina lo nei ngoe tau wā mole tofi presidente o le malo tele. O Chicago i Amerika o fuafua e amatai le whaatasinga i le so ma o lipatia pe amale lima suru wafe sui a wai o lo feta ua ina i le wha moe moe. O Ardern le ulua i pale mia sa iei momo New Zealand o saunoa i le whaatasinga. E tō tasi le tangata wari putia wa mariu le whaalabrawe i Pakuranga Heights se le tai awana leila, whai mai li poti na mariu i te tonu se ta wale i lea wha ai tū, ma sa nga i atu iei leo leo wha au pengaina. O se tasi tangata e au mawai lea pito nuu na ia wha matala i le One News, na o lātou whaalangoina le papa ne o whana ma le whe e o tangata, au le iwa aia le taunu wane o le sosoa ni wha abawawe. O se whamataranga mai leo leo o whaelo ai no lātou maua ni telefoni mai le whaetule i Pakuranga ma le Marvin Downs area po le tui kwata i le fitu le tai au whamatala tuai se whaalavelave tū ngā olo tūlai mai. O le ripote leo leo le te o le afo le balu le tai au na leilana whaelo ai e tō tasi ua mariu i te tonu se taabale le whetaula i ngā lai Marvin Downs ma Pixie Place ma o lo whaatala noe leo leo nisi o mori mau o le awa ia i pea malo le malo le no whanga le so ia lātou suenga. Ma lo whaataria seisi ripoti mai leo leo. Whai mai e tele State Highways i le South Island lo tāpnia mai le tau na leila whaatasi ai manisi o taawale ua wa aia ua maua i lunga le awala o na o le mamafa le snow o ta ulu ia vaenga le tinu. Wa lipatia mai le New Zealand Transport Agency o le State Highway Fitus Futolu i le vao Springfield ma Castle Hill i Porter's Pass a toi ma le vao Otira ma Castle Hill i Arthur's Pass ma le State Highway Ivas Futolu le vao Mataura ma Clinton o lo tāpnia uma. Pea man lima tangata nanga i se mai atu wai a lātou ta avale rea no fuanga le pōna pō, ma au mawai i whale i Arthur's Pass Village ina wa tāpunia le awala i tu umai lua. No tu mau pēr launa whautuaina le whaitu leo Central Otago ma isi whaitu le ratane i le mamafo le aisa e pa ufo i le so. O le whautuanga fo i ma le wā ai tau o whautuaina i abita avale o le snow, e ono a awhia ai ma le ala tele mai au i abita avale o na siaki mua mua tūlanga o ala te tele a o le i whai malanga. O se finangalo le AA po le Automobile Association ua whaeloi le Radio New Zealand e whaapea, o le fōfuanga le malo mo le whaio nisi siaki whaopopo i le mānawa le tangata, e te tauai i tangata ono toe mawhaupau wātili, au le i awe le taawale matau mafa le awa malosi. O le amatanga o le vaiasa ua whaalauroa ai le malo na fōfuanga mo le tolu tausanga e whaalu e le tasi tesi ma le tolu piriona, le Road Policing Investment Program, ma o le ono 15% o ia siaki o le awhaia le tonu o no fuanga o iaila mtianga mai le awa malosi. Whamai le ofisa silo le AA, Simon Douglas, o la tu wa aia tangata maadiriu e mafua mai le awa malosi mafuala au fasaina,
A whai la e tau rai por kalame whai le tūranga lea rona winga o le mea sa o lea iau na whai. Wa iei nei na mai ngā leo se li ina turi ma leo le tau ana leila awha mai le New Zealand Herald i se pepa whaamtalanga mai le Sun Live o whetau wa inai e leo na whaatonuina le aweta avale wha a wheitua le ta avale ma le awala tu sa leo le te o le awhar se furu le tau ana leila peita ai whai mai na tu le ta avale ma sola ese ai le aweta avale. O le whaamtalanga leo ma whao ngala lātou ta i whau sa iri ai le tangata le i whale i papa moa mai se teimi munuliane na ta uai e leo wa iei le tangata e tasi wa ilalo le lātou baba inga ma o lo faa wau pe nei su enga. Tui nai ma se lapta inga leo e au lava no usta ia tu la fono i le awala ia mo le saunga le mu e maise le saunga le mu o tangata lau tele. Tala ia le Radio Samoa i le amatanga o na nei mai aso. Hey, hey! O iaia wanoa e le aise tutongi, moso e su enga o le kānesa o le tau fali. Mo ila atou ua ono sifulu i le fitu wha tau sanga o le soifua. E ta ilua tau sanga malafo atu i lau pusa meli le pusa. O lo o iai vaenga i whaatino ai le nei siaki. E whaingo fie le siaki. Ma e te whai ala vai oi i lo mauta. O le nei siaki. E mawhai o na wawe i loa ai le kānesa o le tau fali. Ao e le ia afia i o na aunga. A mawaloa lau pusa e whai ai lau siaki. Whai loa. E ono la vea i ai lo soifua. Mo nisi fautuanga. Tala noa atu i lau fomai. A umaloa ona piki tamaiti a onga i le asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. Ona ki mai roa lea o lau leiti o Facebook po le YouTube a le Radio Samoa. I le afa o le tolu i le polo kalame o le tuli matangau. E a o ai whanau i le ngangana Samoa. Awane imisia e le whanau le polo kalame o le tuli matangau. Ma le whaletua i a Natasha o le saasia i asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. Mana umie oe po se siolo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga moni usila. I mata au po pe o le vaita mai no whanau po nga luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services. E iaila na laisene, ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, i mata au po tau fe malanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le tribunal, pa apili le minister. Tanga iane le mato Facebook, ma le upenga te whailangi i moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, i le oiwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Malo soifua, o le sia fufonga Samoa, Radio Samoa, tasi lima iwa tolu a mo. Se kia Radio Samoa. Yo e se full on minuti va tenere in tula tolu e fa malulu atu tanto atu. Ja, o nesi for your technical difficulties and now to awina atu il tanto updated news. E o sau ni matapinina el faletua ya Miriam Alonso po mare somewhere e pe ma sene ya so fu ava so tansi le tanto por club le mana vanga. Ja, o lo fa tasi mailing so ya Victor Mele tanto unanga Tyrell in Auto Limited inai Ontara. Ja, fa tala no ma fa flawi lo mai fu ima fa lo tele ni se fa pitoa ma unanga fa pitoa lava ale tanto unanga Tyrell in Auto Limited ma lo so fua ma le langi ma Victor fa tai level fa malo si mai amal ni yes. Ya, Alo lawaran sa ilo sung ai se ke masih buat so fire so manu alo ta tu tu no ma lo ko pa ma lo si ta so ya fa ta lo po po yo sa muy so mo ta ma la ni si go venga no ba la ya ma lo lawaran sa i ma lo te wa sa ya o le ko pe lo ni ya so ai se pa na le ma lo se sa ni ba ma lo la ni ko ma lo ba ole me la va ye pele of ma fana ja o tanto se vanta que se vai foi na peni sport shoes ja mas singa fala au venga ngan fe fa leu fala au ia me are me kaulia ye of ma fanga vit fala au com sanga eu vou pegar que vai bumbi vai ser que moa ia vai lo ma fana vai ser vai sport shoes ia mata lea ya vai lutar vale a ele vai lá no service que parte por a vale de outro lá tá para vai se namar o que o lutar ya ele que la cuida ele la vale que aqui la vai lutar vale menos no de tulang o pinana so le lo sa ya va pero inicio para todo vidi mai pero para o mai social ni se claro sa mo pero tenga lo ya matou ai se
Ia, le leia Victor leo la te mai fo ila sautama. Wentele la vai ta pinanga. Ia la sautama la to ia wotoi fia. Lo wotoi na o vai aso nei verso fouta to o tuile la sautama. Ia la se o unanga pola fo ina fito le Tire World and Auto Limited o fo ila ta pinanga la sautama. Ia mo ita to ni sila fa mo lava ia fa mo lava Victor. Ia fa tai mo le mato ndo asi amata tile mato fa de sinia. Mantua mato tu siete su mai ta sidi mato le sta maki road ava pe anali do pe porta vale to ina ya porta man ai fa non le lo nei meta vale to ina to sia ki pe futeres wala sa ngale mbu na wala ngata fole ava pe o lo fa ile di fia ke ma vil di filo pa o ta to ki temene do ni si to ni si mo lunga pa di lift atino pe mato le no ko mai lo ava pe o ki ava piso ku pas lo tere to pupas e teminei a rosu pasene to sei tato to pupas o malava to winspas ile tato a fanisia a papel to motino le do so mai to tanga ma vai sa pupas ye mo do lo yu o tato pick up for willy ya fa pe foi ma to le flares ka ko canopy roof racks ma ta for le roof rails LED lights step mo le pen Rapia ini leo fale tino Dr. Vali e fale ia matonga ta fo leo tono mafafu a sai ko masuri scan ni Dr. Vali leo ba Dr. Vali na wajai ya pe pole warni osu tala tino ita to fale sinia mata fo la fu seve ia sa sta vale la fu seve se matou fata wina fo matou ta vali fa ia tui ta vali tuai ia fata so ta vale fo ma ina matou fa ta vali SUV cars, mini cars, or minivan, small cars, that's hyper cars. That's for the pick up for range high lux, and then Nissan, fellow feeling at Yamato. That's to pick up for Manalishi, Temin Lake, where you see Malunga Paulo Po, Mato Yados for the mustache, face of feeling in Mato Alpha Valley. Yeah, all I met is human oil, a senior Valley to Massing a pen statement, a price of Sama Yamato. Ina mato ta vale ia pete va o mo bera o iba to fa to do o mi foi tasi facility da samo swan do se langa la mo bia so swan ia na imeta to popesina ka six o de ono senele to se da so veaso ia ta pe to sa ia mato pesina di tasi go ta la fa va sende o le tisoro ta la vol fa sene mantuaro apple ka six la point se lo a ono sende ya so veaso ala so lulu ila so tofi sur sene pe sur di maseno tsia per tutto sa il matopo pe seni con che si appici e lo su fitu tala ento we feel like il tato po pe seni o le ka tex man malo ne va yaso de to gato o di tasi matangi o le famina mo le vaso il va te tutto ta vale ia mato e pe fai fo so fata o se fa lo la tala tani e ya le moltato gata na se la tala neva yaso ya ai meta to fa pa ta si vitu suru pe o ta pa fo pa try for the feeling a do su pasine to se ko se ki me ku uma lava se sai se lango mo yamato do su pasine to se ki me penana fa lina temene a pe a palai ngo ta to finance to do su tala temene mata e pe lo di mata la ko temene mata i be va yaso a o le a senda o la sene ia ma tolo masinga penstem operation se ki me ile mato fa tau pa fa ta vale ia mato tenene ia furin me fa ile ala ia mato lo mota to pa to tasi to lua to lima matas ava per o ma ia la po pa ono ia e to si i sai si to tasi to lua vai to lima maulunga ia pa o ya pu il mato fa pa ia ta vale le gaso suki se io la solima to sanga di man folia to ia o le termino gaso ia fasu tala ile yaso ia taria matul si pay ki ka service after pay sufitu masina interest fee to finance umala vari sanga tenene ile tato a company ia me telefoni bara ia o iba fitasi to o mitasi fa ilisa mo so sani mo ese tulanga lava ile mato nanga pa sai ase kuna ndo ndo va varu lima ke mo songa le tai ya moni fedanga ya so for me ya fa so fu ya manuia fa vitai lava Victor ya ole songa ya Victor militanto unanga o Tire World and Auto Limited ya ina ile East Tamaki Road tasi limitolu East Tamaki Road pole tasi fitus full Verds Road ya ina East Tamaki Road mo lantu numera ete maua ile oiva luo fitu fa tolu luo
o iwa lua fitu fa tolu lua o ia au ini le Burns Road nai o Tara o le tasi fitus fulu o Burns Road o Tara o iwa lua fitu tasi tolu o viva o iwa lua fitu tasi tolu o Temi lunga wanti la ua lua se fulu fa minute o te enelingi tu line tolu Tamaiti, ja, we zijn mee tijd. Le tijd voor de kleine verschil met tali lango in de malo ziet van fake ole Finas Delights. Yo, ele so le sang full nei. Ole ala fa tau no ele tatu ala matang for ele tatu voor de kleine. Yo, verschil met tali lango in de malo si ele van fake ole Finas Delights. Pak malam tu ma tua yo ma fa malo si piki alo fa na wa onga ile nei fo ivanga ole aso malo la vero sa i malo fo il tawanta ile nei aso pa talon van tu I latina ya kisa sol fai yo fa testimony lungo le tanto por clame me Facebook live fa pe fo ia male sunga fa afta ya mosa yo le ma futu mai nai me poni ia Australia ile nei fo ivanga ole tale tolu nei New Zealand lo no winga lo fia watale se fulu lo po jana tasi nai Australia me tau nai Australia malo level on sai Samuel tato se Antonisio fa fianga ona tato to foi mai la awa foi por clame on fa na opinion ma sania ia ngofua ia sferele ngofua as tofi mas sferele ia o vai so tasi lunga tanto por clame le mana vonga venga Vasili Matali lango de malo si for fake Finas Lights Lo sei mai Samoa langina el Avi Brothers featuring SJ DeMarco por clame le mana vonga venga Mga unga fufusilo ka ngau Kake moe vale sumalola le leise wale bango ka fia faya Waka fia ma fuka faali mila ngunga fa soa kufoni mga Kine keni mua uke moli ma waita watula umba ai Aoe sa mai malo tino vava A fai mai lo fat Wala lele ile vai Loa ia falling o selangona watu mai tonu ya ita fai mai lo fatu ba ai tas mai ya olo oseina o se alfa wa ato na o au mai le tuana lo lima Fai mo sei isamo telulu ina malo uanganga mautino ana ole langie fatu umasila fia lo fatu wale ato wale Words couldn't explain way that I felt it inside. That was really meantime. When you kissed me, I felt so in love. Beautiful, you're all together. Placed me like a seal over your heart. Your beauty's insane, so I say it again. Lo fatu e fino pe I'm there. If I'm say you in my life, there's no word of pain. Olo oseina ose alofa wa ato na o au mai ai le tuana lo lima if I'm osei isamo telulu ina malo uanganga mautino na ole langie fatu umasila fia lo fatu wale ato wale Just wanna have feel, chill, feel love inside. No matter what, no matter how hard it's a journey of sacrifice, clear. In the arithmetic of love, 1 + 1 = enough. And the definition above is you and I. But when it touches my heart, it brings tears. In different situations, difficult bonds. In my timeline, never mind. Please promise me one more time. You will never forget me. If I live my life. Ato
fatu wale ato lo oseina osea lo fa wa ato ato na o au mai ai le tuara lo rima if I'm say isamo te lo ina malo uanganga mautino na ole lange fatu masila fia lo fatu wale ato wale ai mo nga sai lo ko wo kam fayak ko fa leo ye lo pe o por fa pele ya le mo por ma o lo re ma fuanga ke mi mo ai ya oi pe o se la solo pe ama vai ki mo fa pe fo io se fua rosa e ma cara pe ama vai fa vai pe mai sa o por la lo le fo isa o kari ku sai ma so fa vai alu aso sau aso e fai aso fo ile ali a kongo e se kai e o makasi ai fo ki ama o me ai fa alongo mai e pis 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Yoe taimi lunga le wati lewa afa tonu lava le tulai tonu yoe fafi fianga le Avia Brothers SJ DeMarco malepesa faiwina la usai mai Samoa. Koi nga pese yeso le kaule koi de kweli kimu do. Pese ur kimu ole savili. Pese yema na el tiu ma na le tauli le taimi dei. Talo falava tamaiti malo lava le unsai valo fo ile fa malo nosi. Ia ila onga ile nei fo ia so iu 11 malulu tau e iu 11 timu ia ole angi malolo si fo isevili fa malo ti a to tamaiti ia le fa malo si la onga ile amtanga fo ile nei va yaso tamaiti le wata tamaini le tanto por klame le mana vo o ngalwenga ia le tanto por klame fisili matali I lunga por klame le mana vo ngalwenga langa wina malo si ele fa le fa keke ole Fina's Delights ia e te maua tau keke ia I lungo lana tu Facebook page ia lana tu Instagram page au tau keke o asfa nau ia o fapuiponga ia so es famui I lunga lana tu Facebook page mal Instagram page ile PHINAS Delights ia por Instagram ole PHINAS Delights ia pia e fia tanga ia ne ia to lana tu keke ma tanga ia ne I lana tu au nanga ese ia toinga keke ese mafai ona lana tu ngausia le numero mawele tanto Fina's Delights o le olu lua tolu ono fitu tasi tolu o tolu o lua tolu ono fitu tasi tolu o tolu le lei tamaiti o le tanto por clamne official matali yui o le tanto official mo na so tamaiti le tanto official o le official mo insa ako ia tanto o le ale ngoa o le au o le ale ngoa le au o le ana ta alo ma le All Blacks I le vai sole me vai atune o ai o le ale ngoa le atunu le fu ile ngoa le au ia o le ana ta alo ma le All Blacks I le vai sole me vai atune le aso full fito au kuso luafe lua fa tolu fito tasi lima iva tolu fito tasi lima iva tolu ia mafau e mai fa pean pole ale ta alunga le na mata dad ia po anko pole ta alunga le mata ia papa mama el vasole vai tuli la foi lingo le talo wai foi lingo le au ia lo na talo o blacks moi o ele si au mo le tamaiti lo I le tanto fa au mo le nei talo fa au Malo soifua lo fionga isaku. Malo le soifua David wa mai ui. Ale manu ia faftai le foleti. Ia me lei malo lava David ea me nias. Ale manu ia faftai. Ia want to men fili ana ea ngona nei pe. Ia sawa ongani. Ia ea me la ngona nias. Ale manu ia. Ia want to men fili ngona nei David. Sa fai mato simply le mato loko ngi kaya o ngole au konga o mole nganga fa konga.
Tule sa ole I wai ole ta ole ba su ni ole ngana tung va tung Yo. Le ya David ya ole tanto facil isauni Yo. o wai le ngoa ole au le nan ta ole All Blacks ba su na ma va today Wala Puma Argentina. Iya, Puma Argentina. FIFA yeling malong ang New Zealand. Ole fast fulu male lua ile nafo ile kolu ile se fulu le le David tulo so for the tanto se ifa fi tanti le van Willie Mayano for tele Antoine Wilne ya so David. Fa fi taifa. Iya. Kere vai akole polo le kivenga velo makara Argentina. Oka makara Argentina le ki. Engai con el polo ni. Peor que malo, o sabea. Oi sa fu iso de. Lo anko sabea. Le leva fi Taylor David. Alo fa tele Antoine Wilne tele ni so alo fa tu na yo matua. Ya. Fa fi Taylor David. Ya fa so fui. Ja, le lei talo fa tu tanto valau. Talo fa lava o ile so no. Anne-Marie talo fa Anne-Marie fa mo la Anne-Marie pe fina ki ke le lalo tala au fa mo le lo. Okay. Ja, le lei fa fi Taylor fa Anne-Marie wa mai. Ale Manuel la fa fetsai. Ja, na ja ngone ne ja en. Ja, mil ne so. Ja, want to men vele ngone ne? Faile mo ko assembly ile van. Na pamiyanga ole Tongan language week. Taimani. Le late malolava Anne-Marie. Ole tante facili. Tanga tai mai isa ako lingua la aule na talman All Blacks le vaso ma vai tu ni. Puma mai Argentina. Puma mai fair? Argentina. Le late le Anne-Marie tolo so for the time to see if I Taylor with Willie mai. Alo for tele Antoine Wilne yeso. Pena foi. Fa fitai fa soi fui. Talo fa tu tanto va au. Talo fa lava oi loingo. Fetu malo fetu wa mai oi. Ia fetu ya wa dai ang ne ya fetu. Ia ele ta Emily so fetu wa tu men fele aunga. Ia. Lelei mana ia fetu le tanto facili tanga ta mai isa aka fa mo le lava po oile ngo le au le ta alo le All Blacks le vai so le na tia Argentina lelei te le fetu oina ta po ai All Blacks po le Argentina All Blacks lelei te le fetu tu lo so for tanto se ifa fitai le Willie Mayano fitele Antoine Wilne yaso fa fitai fa soi fui lei talo for valau we talo for valau talo for sako malo mika wa mai oi manguia fa fai wa mo ma se bang ia le manguia fa fai mika ia manguia le lo for le tua ole me lo so mika wa me fenang manguia fa fai le se wa lu le fai umalo wa ke winga lau mana ia pa nga ia le lei Mika, ole tanto visili wai sauni? Ia, o saungo. Ole ale ngoa le au le alma le All Blacks le vai sona vai atuni. Ole Pumas Argentina. Pumas mai fair? Argentina le lei tele Mika wena tapuai. Alo, lo New Zealand. Ia, oi, adi savea. Ia lo kamanga. Ia. E alu moana Pasifika. Le lei tele Mika la yele so fa tanto se ifa fi Taylor vil mai lo fa tele antu man we le tele ne so lo fa ko foi fa fi tai fa so foi talo fo vala au talo fa hello talo fa wele se no Irai talo fa Irai wa mai ui Ale manguia. Ale leitele Irai na ea onga neia Irai. Ioi. Ja, want to men fanya onga ni. Na faila o math, mana o PE. No, le na fa manantu le Tongan language week na toa onga Irai.
Lelei manaya. Ole tanto visili from mon I rai tanga ta umaya isa ako po ole ali ngola aule na ta alo male All Blacks. Ile vai so le vai tu nei. Argentina. Oi nei tapo ai Argentina po All Blacks. All Blacks. All Blacks e mo I lautal. Yo. Le lei tela I rai lo tulo so le tanto se I fa fitaina vele vidi mai. Alo fa tela anti ben winne aso. Le lei te mai te longa to e lua se full per 10 minute tale tu la e fa ia tan fa fonga to le malu tanto tunu e se foi fa poponga I tala e vai fanua ile ngangana sa mo sa ni manta pedina ele fa la to ya Miriam la Dompo Murray al termine tanto se mo mo tu tanto por clamor think a minute on to foi maila Aya ona fa o lea fa o taulunga toi fo ila ia mal tanto por klami o fisili matali lango wina malosi ele fale fai keke ole Fina's Delight ma futu mai pelo ala le radio Samoa se furu lima I tolu amo le pole klami le ni ia o fisili matali on ma fa nau ia fa lango wina malosi fale fai keke ole Fina's Delight ape foi man por klami ole think a minute. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. You've heard the saying, no pain, no gain. Recently, a little boy wrote to God and said, "Dear God, my brother just told me how much it hurt my mom when I was born. But he's just kidding, isn't he?" Unfortunately not. Yet millions of women still choose to go through the terrible pain of childbirth because they know it's only through the pain that they can experience the great joy of having their own child. It reminds me of the boy who wanted to help a new baby butterfly that was struggling to get out of its cocoon. So he cut open the cocoon to make it easier. But because the butterfly did not have to go through the pain of pushing and using its own muscles to work its way out of the cocoon, it had no strength in its wings, so it just laid there on the ground and died. A favorite expression of weightlifters and bodybuilders is feel the burn, because even though their muscles burn in pain while they're lifting the weights, they know it's making them bigger and stronger. Pain causes some men to break and other men to break records. Remember, what doesn't kill you makes you stronger. Our problem is we've become comfort creatures that are hooked on feelings. Don't you love the feeling of laying in your warm, comfortable bed in the morning? So why don't we just stay in bed our entire life? Wouldn't that be the happy, good life? Of course not. We know that's not real living. Because happiness and the good life is not just good feelings with no effort, pain, or problems. It's a simple fact that life's full of problems, both big and small. So when you have problems, remember, everybody else does too. But it's our problems and pain that make us stronger, better people. So just like childbirth, we need to learn to work with our pain and problems to bring us a new, better life. Your stumbling blocks are just stepping stones to success. It's our trouble that gives us traction to climb higher in our character and way of living. So won't you ask Jesus to take charge of your heart and life? Then he can make your life's problems work for you. He'll build your character and teach you how to have real success. Trust him. After all, he's had thousands of years' experience. Just think a minute. If you'd like a free CD... Fa
Si fo mali e mele au fai pese le Hallelujah Worship Team ma le vi inga o le li o whaingoina si i le whaafitai o ka se mātanga o fie ja te whaalonga atu ia so le mātanga o fie si funga o alama whanau ia o le aupa i le Hallelujah Worship Team ia ma le pese whaingoina si i le whaafitai balance umaia lantou leo tasi alto tenor bass soprano tuva tasi ia whaatawulunga tu le tata Paul Kalame o le Think a Minute taimi i lunga lwati o leo watu se fulu minute tale i tu la e wha tale whaafonga tu ile malu tata watinu i se swifa poponga i tale i vai whanua i le ngangana Samoa mai Australia o saunia matapenina e le whanatoa i a Miriama Lutoa Pomare. Le leita maiti o le tatu o le watu tumaini le vanga luna lua o le tatu por club e Fisili Matali lango in malo si fa fa keke o le Finance Finance Delights e te mau anta o keke o asfa now ia a fa poiponga ma so asfa mo i lunga lanto Facebook page bala lanto Instagram page ia i le PHINAS Delights i lunga le Facebook ia po le PHINAS.delights i lunga o le Instagram o lua tolu o le fitu tasi tolu o lua tolu o le fitu tasi tolu o tolu le numero mo tuai ia le tanto falfekeke o le Finas Delights tamai tile vanga lono lua nei le tanto po le klame lono winga o le Fisili lono lua fo inei a le tanto po le klame Fisili Matali ia o le tanto Fisili lono lua tamai ti o le ale ngoa le tunu Pasifika o fea o le ale atunu Pasifika o le efa manatu le vansu nei le latonga ngana o le ale atunu Pasifika o le efa manatu le vansu nei le latonga ngana tamaiti te fata tele lo to tele fo o tatou lewa fai ana le lani assemblies efa manatu i fo le ngana le atunu nei talo fo valau malo e sako malo tani ara wa mai ui no e saskai so le talo fai la vacina leva so le ia melias Manaya, iya. O antu minu fale angot nei antania. Ngafamanga kule Language Week. Language Week. Language Week. Language Week. Yeah. Le lei tani ara de tanto Fisili. O le ala Language Week ina fa manatu ina le toao. Ale Language Week ale au tonga. Ale au tonga. Fa talo foi le ngana fa tonga o le al fa talo foi pea e whaatonga tania. Malo e le lei chuta i le leilo whaatonga li tania. Le lei whaatai tania wa, whaatai lawa le vili mai lau tūlo so whaatai sei, e ia ai alo whatele antu manui antele nei aso, te e whelo e aso tofi ia. Ia le lei whaasau i fui ia. Ia talo whaatantu whala au. Talo whaisako. Talo whalava mai le sau noa. David. Oi, so le utamo David toitea ngalo tu so le lo si fonga David wa mai oi. Alma mi fasta. Ia, saipe? Malo. Saipe malo le. E le David o le ale ngole tunu le famana tunu va so ni la tunu Pasifika le famana tunu la tongana. Le ngana fa tonga. Malo au pito fa fetai lava David. David lo yelo so for tanto se alo fa tele antu manuel ne yaso. Ia whaftai rawa. Ia le lei wha so i fui. Ia, talo whantu le tanto wala au. Talo wala au. Malo soifua. Malo soifua. O ele sang noa? La uingoa Japeth. Malo. Japeth. Wa mai ui. Manguia whawhikai. Le lei tele Japeth. Ia, o le tātou Fisili. O le ale ngoa. O le antunu Pasifika le whamanatu le aso nei lanto ngana. Tonga. E mo ilau tala? Yeah. How do you say hello in Tongan Japeth? Malo lelei. Lelei tele Japeth. Ia, lo ilo au lo lingoa le tātou sei. Whawhitai lawa le vili mai alo whātu Japeth manuele aso? Ia. Whawhitai lawa Japeth. Ia, whaasoi fui. O le tātou whalau muli nea le whatau runga le tātou Port Kalame o Fisili Matali. Talo whalau.
Talofa. Talofa. Oi lo ingoa. Talofa. Oi lo ingoa. Marie. Yeah. Malo Marie wa mai ui. Malo pabatay. Le mana yalo fa sa mo Marie. Marie o le tanto fesili fa mon lava le fa ale o mal tanto por klami. O le ale ngola tunu Pasifika o le e fa manantu le vaso nei le lanto ngana. Tonga. El mo ila jala Marie. Yeah. Le jele Marie. Lo yelo so fa le tanto. Se ifa fitai la vili mai alo fa tu Manuel ne yaso Marie. Fa fitai Marie alo fa tu. Fa so for Marie. Bye. Sila mana ya fa alongo antu ya ole fa ja mo mai almo fa no. Ya pero mas nei le tanto por reclame facile matali tamaiti ole au ngala na tanto por reclame. Ole ole una inga tanto ile tala ile tanto ngana ole fa Samoa. Awa o to ole lumana ile tanto tunu o to uma lava le lumana ole tanto tunu tau avina le tanto tunu. So se me tian wai ele ma dai ele fai antuli le palangi fa mai palangi. Oh, so what's your name? Fa kuling loingo. My name is Isaac. Fa mai palangi. Oh, so where are you from? I'm from New Zealand, but I'm Samoan. I'm Visila Palangi. So can you translate this for me? Visila Palangi, can you translate this for me? Lakuro fa Samoa. Eventually we ngana no tala. O do wo lu mana yo tanto antunu. Ya o Samoa tamaiti. Ya ole tanto por clamin now Visila Matali. Lango ina malon sit fa fekeke ole finance de lente to mo se si fo poponga il vayan so fo ile taimi masani ale taimi le nei se tanto se antu e se tanto fa viviang on ai tateli ontu ia I tale vai fanua ma telefo ia ina I ausitalia o sauni ma tapinina ele faletua ia Miriam la topo Murray. O pesel ni o te whaantalo whanto ele usu ia alapati tonga nga e fualo. Io o lai e te whao oi ngalue mai nai loi nai timaru. Malo lava usu lo nisai malo fo in ngalue. DJ Dave ma peso Love King ma peso whaingo ina for 4. Ina ua toe 5 minute tali to live. Fa ma hutu mai pelo ala leo Radio Samoa se fulu lima I fatolu amo le port club nei o le mana vonga lwenga.
fua. O le se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo. Se kia Radio Samoa. Tala flava o tala mai o stadia Radio Samoa walau whaafonga mai le nei asonga fua. O le soa tala ina lo iaile Sydney Metro pe ona folofolaina, ma o le wha mai aina leo se ngā ruenga o lewa na wha tautaia wa amata i le soa na wha o ngā ina e tangata le au au nanga lau tele. E walu Easy Trains Fall a amata wha o ngā ina fo i le soa mo wheo inga i le vau Chatswood ma Sydenham e au fiei ma le Sydney Harbour. O le neipolo ke tina amata fola le lua fese furutasi, ma e fitu tausanga na fausi ailo na tau e luas furutasi te simaleo no piriona. E tai 5 minute maalu trains mai le station i Talawong, wa pe fo i ma Sydenham i teimi whaaturanga ina. O whaidua le ripoti o Metro Trains e fast food mararima, i ma whai na tau a venai pa sese sidia ma le afese lau rima se fulu, ma le a mawe i fo i ma wheo inga. O le whautuanga ma le Premier le Stete Chris Mins i tangata e whao ngā ina au unanga o wheo inga lau tele i a lava le ono sai. O trains nei e sawa na ilo trains masani mai le aise ave train. O tuina sa whasalanga tupe au pito i te lea i seri i mai sini o no lona whaia o wha maumonga wha solutu la pono wha tatau i tax returns i totono le piriota e whatau sanga. Pai mai le ala taiwa o tuina i le whasalanga le Federal Court au Setalia o le ria swafa ia Jaden Van Dyke e tasi te sima le 8 miliona le whasalanga ina waia tautino i le whaila ina ma le saunia ina o talo sanga o tax returns e tolu wafe tolu salau e ui ele o ia o se tax agent. O whairoa le whamsino Justice Abraham, sa whea ngai mana mata upu, sa whaila ma malei loa ngā yo inga le nei ali, mo le whamoe mawaini tupe, ia maa ua whaafafonga fo le whamsinonga, e tasi tesi ma le 1 miliona na ia maua mai lea mata upu, a wae whaapea 5 se lau na ia maua mai le tax return e tasi na ia whaila ina. E to alua tamai te alo ili whanamai taru mai le pōna pōna o ni whaalavilave na tutupu, ma wa iaile sa sawane o le afi ini no fuanga i me le pone. O se taavale na so ai na atu sa whale o tiulu i Bay Street i Port Melbourne, te o le tasi le pavea o whamai na whaaleanga i nau mai le taavale ma le whale o tiulu i le afi na sa sawane. O se tangata e au mau ilunga tonu ane o le no fuanga lea na mawhaiuna anga i ese e au noa mani manuanga, ai whaamaunia mai e paramedics na o lātou ave nā nei ma se tene titi, ma se tene talavo whaapea ma se tamai tai pēa ma le fast food tau sanga i le whanamai a lo manuia uma. Ma mai leo na tau inatu ia i lātou na vai se tangata mo moe e se mai lea no fuanga na mu, ma lo msarumia e leo le nei whaalavelave. Na walau foi leo ma le tine mu i se apartment block i Richmond i le pōla wana pōpol te o le iwa. Ma mai le 9 News e fōringa le tangata e no fuai lea apartment na ia tue susunu i na lava le no fuanga ma whaaleanga toi maisi apartment se whae sa so o ne ai. Po e na ia leo se ria tolsu fitu tau sanga e le isi soi fua na afia. O le isi whaalavelave o se mu i le retirement village i Patterson Lakes i le te o le tasi le bavea o lo masalo salo fo i leo na amatai na e sa tasi. Lo whaawa umaso e suenga nei i le so. O se talavou e se furufitu tau sanga le matua le wali putia na maliu na ua afia i se la au na pa u i Dover i Tasmania i le asona nafi. Ta waili po te le tametite se furufitu tau sanga na ta la au masio na tama ai a afia i se la au o se tasi o la au i le te o le whai de afia na nafi. Pai mai na maliu i lava i lea no fuanga ai wha manu o lia fo isi o na tama. Pai mai a saunia se ripoti mo le karana a o whaatari ai le unga o suenga. E eisa tamai tai wali ipatia na pa uwane mai le balcony o se Unity Waterloo i Sini, wheta wa ina na wha auri ma eisa tasi ai fo i ma se isi tamai tai o loo le whana mai fo i loo wha manu adia, ma loo su e leo pe o wha lave nei e tasi lava na afiai i la ua umai e to lua. Whai mai le 7 News o le isi whaalavelave na le iputia na tupu i se Unity Waterloo i le ono i le afia na nafi o le whaamatalanga na maua e leo whaapea o le atamai taina pa uwane mai le whale lea i le ground level ai na mawhai na tū lai masapari ese mai lea no fuanga na pa uanga iai. Whai mai na maua e nisi i se no fuanga la tāne mai tolusu tasi tau sanga le matua na iei manu anga ilo na ulu matong fitia le whalemai i St. Vincent. Ele i lewa ai mamoli ane fo i masaisi tamai ta i tolusu ni matau sanga le whalemai i lava lea ma le whaamatalanga i le au whainga ruenga na pa ua e fo i mai se balcony o se whale i Waterloo.
o lo fai nei so e ngā leo pe yeise so tanga o nei wha lawe au lo mana mia so soania ni se si la fia ni wha mtalanga. Tala nā mole amatanga fo ili nei waia. Radio Samoa. Taslima iwatolu. Amo. Ia, o lea ua 5 minutu pe tēne le tu live wha moni atu ele nganga wha whatai le whanatoi Miriama le topo mare. Ia, i lona tautua i le tātou ala le Report Club o le Radio Samoa se furu 5 iwatolu amo. Ia, whape fo i o le awina atu. Ia, masau nia matapedina fo i o tala i waifunua tātou tala fo. Ia, i nei New Zealand whape fo i nai au Sitalia. Toi Moses whapoponga na so antao i le Daimi Masani. Tātou seo tunisio tātou whaafifianga fo i le nei vaianga na fiafi. So mai crew mat pesa whaingoina so mai. Ia, i lunga tātou Port Club le bāna wangaruenga. Mai se le tātou ala leo Radio Samoa sifuru 5 iwatolu amo. Malo lava Samoa leo zai. Malo fo i ngā lalue. Ia, i le amatanga le nei fo i vaiasu.
Panuele vau sei tau sangi mai Katuole langi sei sa ili mai
tawa sa ai o fainga tamatina o me uma o te big on the road to one so never for your tele the swill of the love ya or your soma asoka say you live for the bow public penalty I might say shit up for no get him from ta yo live much love I feel no pillow for my only person gonna hold no for ya sekele kalwe suma so ke sami yo enough go out e bungala get him kala kaba ile e bungo really kai mga sore vao no bungo so by you fica ku pe yo out of far pero na ko wa fa pe na wa ka mo lo ya fa kula ile mpuka ke lo maya ika te suar te wa sai le pengo fiore polonga ma afia so kama fa no la la ko lo mai te tinga sunga ilo me sabi o maunga mabao o te tawa sa ai o fainga tamatina o me uma o te o sabi o maunga mabao o te tawa sa ai o fainga tamatina o me uma o te Sorry.
Samo Naku, AR Production, ang mga boys, Tawa Boys, Isiva Man, hey, Ol saule alea, masio na nga fatausi. Ol tau tua, stonu ainga, tau tua ile nuu, malenga luenga, alea tua. Ol siri lena, e faya maleava, lau au au na, ole ala ile pule. Tau tua, malolo tau tua ile amanga, tole foa, nu upainga ta, se papa ulei, if I emo say, faye inga, if I found someone. Ayo mai le ngubolo mo foi kama mamanu ar pulenga lo kausiele au manga walo a inga fanga o sakawa fa pe foi male mamanu ngai ngafa awanga kore foi kele uku vai kofo e kangar fia maria ai sare muku oso kongo le fianga a inga masakawa ele fa ya ai so fia kama ka e kasi alo ba ya so kusino ngole apia kama ia e o e mai piana wa kur ka wala anga le ya le fasi yang ya o e sesidianga au lo umo fai la bong tanga malolo tau tua ile amanga tole foa nu upainga ta se papa ulei if I emo say faye inga if I found someone. Vedela le mepea e kofo ai senga e kangi mai alisio like oh my lo sella e lima flash singa kabuka lo coco e sale che chi sai le ai poi ma tu le ile mako area le oso ama le viki wa ai ka fo mua la umanga ane sai e viki mai saboli e ongo ai lo vika fa longo no umaku wa ipe ai lo vika ole malo sioli nu e malu ai le saufa inga amatai e vai malima i lau tau tua wa i masani ai ole falea o malena ea o ai lau a mi o pulea o na fai tau tua matavela tau tua tua vai fa alo ole a fifi ai malolo tau tua i le amanga tole foa nu upainga ta se papa ulei if I found someone, malolo tau tua ile amanga, tole foa, nu upainga ta, se papa ulei, if I emo say, faye inga, if I found someone.
fasa ile olanga ai emole wila mai loa tu ai o foina ua fati fa anu tu ai nei mana onga o le tu ina nau o wa atoli o ole masina I lo ma fau fau e o te mo ngai ua fei Manua ele afi afi na fafanga o e hani malingi lingi o loi mata wa o misia o e lauta sana pe a fai funga ua e sei fai mai a sau upu dalini a te au e vai manu e si o fatu pe a fai fo iwa ele kea ine na bea mana bea
make it mau Pokilo Talo
you've reached me at a busy time, please leave a message and I'll get back to you as soon as possible. Chẳng may
just wanna hear you talk. Yeah. Make me feel so close to you. Baby, you know I'm trying. I'm so sad, deep inside. Yeah. But I'll keep on ringing till the end of time. Baby, don't leave me this way. Baby, please don't leave me this way. Yeah, yeah. But I will keep on ringing till the end of time. Baby, don't leave me this way. Baby, please don't leave me this way. Yeah, yeah. Lola, ilang masinita ni telefoni. Say to my eyes, say that tell to believe to fall in. Sing out now, we know I need. Oh, now telephone you want to low I I'll tell you to bed. One hour, Leo Malun. Oh, to feel far along the way. Oh, to feel far along the yali. Uala bale. I'll tell you to bed. One hour, Leo Malun. Oh, to feel far along the way. Oh, to feel far along the yali. Uala bale. Hi, you've reached me at a busy time. Please leave a message and I'll get back to you as soon as possible. Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo O le wha atoa uma o tātou tui pui pui ar kua visi te tau ona whai. O se awala I tau sia le lei ai tātou, o tātou tua a mātutua, ma e pele I ai tātou. E pipisi le kua visi le vau tangata, le ai ono a whai na ai tātou uma I awala ese ese. O nisi tangata e sili atu ona tinga aina nai lo isi. Mo le pui pui o oe mai se mai onga onga. E whautua ina le whai o le tui pui pui ar kua visi mo tangata uma o 5 tau sanga malunga atu. E le ai se tutongi, mai ma whai ona whai pea uma le ono masina talo ona whai lo tui pui pui lata mai ar kua viti. Pena e maua fo e wha mai. Mo le whatonu ina o sau awa noa po le fia maua o nisi whamatalanga. Whawhatsota I lau fo mai po le whale talavai. Pete tanga I le bookmyvaccine.nz. I feel maua so sad. Omega ka. Dianga knowing oa. Omega ka. Sabale tau mo fie. Omega ka. Fili mai loile Omega ka. Omega Cars, lua selau Capitis Drive I Manukau. Po le telefoni o iwa lua vitfitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne. Omega ka. Umalole keisi le Omega ka.
Fio mai i le Lotus Foreign Exchange. Mātou te ofoina atu ni taulele mo le lafoina o tupe i Samoa. Toi le ai se tau e fesuia ai au tupe mai isi atu nuu. Asiasiane i le mātou la po le www.lotusfx.com. Le Lotus Foreign Exchange. Laupa anga whaatuatuaina mo tupe lafo ma le fesuia ina o tupe mai fafo. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Radio Samoa. In this update, the Prime Minister is acknowledging tension at the annual Kingitanga coronation celebrations over some controversial government policies. Chris Luxon's coalition agreement to progress the Treaty Principles Bill has loomed large over opposition party speeches. He's the latest to speak and says everyone wants the same thing, a better New Zealand for our children and grandchildren. But let's also be straight up and acknowledge the direction that we take to achieve those common goals will differ greatly amongst us. And speaking earlier, opposition leader Chris Hipkins went further than blaming the government of embracing policies that will negatively impact Māori. We seem to have a government at the moment who have never encountered a redneck they don't want to scratch. Shock after a death this morning in Auckland's Pakuranga. Shots were heard on Marvin Downs Avenue about 6:30 and a person died soon after being found injured in a van. Pakuranga MP Simeon Brown says it's incredibly disturbing for the community. Howick Local Board Chair Damien Light is suggesting people look out for each other. It's important that people check in with their neighbours as well, particularly if they're someone who's maybe elderly or potentially someone who doesn't English isn't their first language. A former political figure's pleaded not guilty to indecent assault at the Auckland District Court. The Crown's accused him of taking advantage of two teen boys, one underage, between 1995 and 1999. Claudia O'Neill has more. RNZ reports prosecutor Pearl Philpott told the jury the accused supplied the boys with alcohol, then sexually abused them. Defence lawyer Ian Brookie told the jury the Crown lacks evidence and police investigated and dropped one complaint 25 years ago. The man has name suppression and is not a sitting MP. And police have managed to recover 44 meth lollies donated to the Auckland City Mission. The Rinda-branded lollies were handed in to the mission, then unwittingly distributed by them. Police say they can account for about 75 lollies. Some have been dumped by families. That's news. In sport, Warriors halfback Sean Johnson's coming to grips with the reality of his final NRL game at Mount Smart on Friday night. The club will farewell a trio of departing players, including prop Adam Whenua-Blake, forward Jazz Tavanga and Johnson, who's retiring at the end of the campaign. The bit that's wigging me out about all of this is that I'm only going to get to experience running out of those doors in front of this crowd one more time. And that's probably the thing that just hits me low in the gut, you know, and it always has ever since I was telling myself, you're going to make this decision, because it's just the best feeling. I wish you guys got to experience it. I really do. A potential transition from former Silver Ferns player to new Silver Ferns coach is on the radar for Temepara Bailey. Capped 89 times for New Zealand, the former midcourt has been appointed head coach of the Northern Stars for next year's ANZ Premiership. And that's sport. I'm Raylene Ramsey. Ua mawhai on awina atu le tala o le tau i aso taitasi o na o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua lua fitu. Yoe, taimi lunga wan tilo tolo ma lafu minutu patene le tula lima na o whafonga tunu malu tantua. Tunu e ses whaifa poponga I tala I vai whanua I le ngangana peritania whape fwoi tala I talonga. Aso wengene si reporti o le tala le tau. Ia, maile ofisa vai tau ini au kilani. Ia, o le whiawhimel pōna nei, whimele reporti I tele o le aiai nei timunga, manai uanga. O le tolu mai mos I taimi, monai taimi fo. Ia, I le whiawhimel pōna nei, masavile ange malo se mele I tui saute I se sifo. Se fulu lima tikiri le vela maulunga le so, ia, malu le pōna nei, e se fulu tikiri, taimi nei lewa se fulu lua tikiri.
ia le vevela le taimi ni pol malu foi ale fiafi le taimi nei e ngotu la ele 12 minute e toi taile into la e ono le fiafi ana nei e fa talo fatu I ainga mawolo pa tasmi nei le tanto atunu nei sa ina isa mo malo level on sa I malo fo in ngala lui ia ile nei fo ia sa vangen is report o talo le tau e mo lo visu vai tau ina isa mo winga le tau wa o civile fa solo ina malo lo sio toa lo civile mai so te sa e ia o lo fitia pe le tanto atunu ia male a fia le atunu ia mane timu inicio taimi fa utuanga civile malo lo sio lo fa mo sia pe mo vanga uma o Samoa ia lo pona ni le tanto atunu au inicio taimi mane timu pu e ia e malo lo si ma fa tau civile inicio taimi ia ole velo mo lunga le so ina Samoa e lu se fulu mo valu tikiri ia malo pona ni le tanto atunu e lu se fulu male tolu tikiri ia ole taimi ni Samoa le 5 minuto te nele tu la ono la fiafi ia le 5 minuto te nele 5 ia ine I altero spenga nes report tu tala le tau ia bailo office vai tau ine o kilani mana Samoa e ma futu mai pelo ala le radio Samoa se fulu 5 I vatolu amo port club ni le mana va o ngaruenga Walo le tautua le Pacific Finance ino donga tupe mo so se wha moe e pe o maliu wha I puiponga a so wha nau whainga malolonga ma so se wha lewelawe. Ai moisa le toi fui ato wha nau I lea onga. A palai nei loi le pacificfinance.co.nz me wala au le ovalu se lau fitu wha lua fitu. E talo sanga sau nonga tupe I le vau le 5 se lau ma le lua se fulu a whetala. E lua miru te whatali e lau talo sanga online. Ai tasile I tula e whatali e se tali. E ia inga wha bitoa. Walau lo le Pacific Finance Limited I le ovalu se lau fitu wha lua fitu. Ovalu se lau fitu wha lua fitu. When you shake up, I'll bring you some more. Lua mai, mashishi mai. Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasili mai vatolo. Radio Samoa. ia le lei taimi lunga wanti le wa fitu minute wa te nele tu la 5 ia o fia le nganga ia mau se tanto ta inga mas tanto filo inga mal tanto nanga ole Omega Cars ia ile nei fu ivanga ole fiafi fa tasi mai le fionga tongi sia Pio Wilson ia wa fu tanto tal fa tal noanga tanto filo inga ia mi se foi ia le tanto le fa lautelingi la fa lautelina ia o nanga ma fa pito ese le Omega Cars le foi wala tamai la sound tama fa talo fa tu le fionga tongi sia ma lo lava tawa tai malo fu inga lu nei aso. Ia, le nganga fia lawa I whatala whatu e lau sunga le li whasalau, nau sunga Isaac, le tapu le tau taifu le tatu po kalambe le try time. Ia, e te nane po, ia, atonu le nau wa o whase toa manu at fo lo ko ingo se manu, lo ingo po oso mai po inga nge piaki manu. O le savilo le asu. O le mile le e ke ni le layer ngasi ki ko inga. Ja. Oi. Ja, habe ke Ia. Ja, nga pere ki fia foi le bai. Le bai. La ku sala ni da awe ya foi le mai le ko inga. Ja, o fala au. O le ngot fala au ke FC de meia tungisia. Ia, o te lei loa fala au le ngot fala au. Ai o mga fa singo mai mo le o memorizing le le ia folding fala au. An fala au ke la opikia mai. Fala au pingiki. Pingiki. Oh. Ia, ole na. Masalo te tu sala fala au mele fitalinga ia tia. Tia tai pi ngi ke des fala au pe ka muanga des fala au ke lope ke si le fiet fala au na muanga nga tungsi. Ia
Fala lo banga fala nga ka fa wala ka. Oh. Fala nga ila be ila ki mai fo iba mo pa. Iya. Lali. Ko ni ba pa. Ang makulin. Si ai wa le o tato o mai ni le fa nga le tau pole vai nga fo ilo winter le man to ile nga fai ya winter man to itele mai asa vili malolosi ya malulu ya jalusia ya ole lava sa palai ya male male stock fo ya voila au nei tau so ya we le wo ta ilo ai te wo ranso fo ya malolo o mai le to lu ne ya tungisi I can't do it with a car. Malo le ono sai malo fu i nga lui ia ile nei fu ia sunga fua o le amatanga le vai ya so tali tonu e le to umis time o to alvansul neva so fu tato on to la soundtama ia tali tonu man to tile la sta pe nanga omega casa wa fu ile soundtama pamna tina soundtama o ani o nanga po fu ina fa pito le uta pe na mai omega casa mo mo tungisia. Ya, fa tai mo fa silia ai si ya nga nga lava te pe pa te yela sunga mo lo mato no fo ile nei ia fiafi ia lava le tu te ina mai lo soifua ia le soifua si o tato tunu fa pe so mato vola ia le ni uta to fela ilu monu ale tu nu pe o tatu mangana a fa talo fa tu la fa fo anga sa mo po fela be mau menei fa talo nga fa talo fa tu si ile ava tele lava male fa lalo ia le sa mo le pe no sa no le sunga ya ai si ia na sa ta mala sa mo yo te lua lava ia so tatu aulia ia so fa pito mo tama ia o le special level tatu fantabale yo ana talia la tal sanga mo le lima salata la tama yo o le malo fanga le ka me sa tama tal se tabale talia ma tal sanga mo ma la lima salata la ai se tatu we for fee yo tu so le sime fa proponga le lima salata tama we for fee tatu tabale se tabale ya feli salata la e wa feli we for fee tatu ki apu mana tu e ia na ia ingal tatu we for fee o nisi tulanga la toia i tato tolu to sanga ya na o si le feel le atinu yo le stala ina la tambale le pasi ina la tambale po bo na fitness e ma servicing man maintaining la wasita au tau tongi la tambale fo su mai mata la mai au fese ta tala yo tele tambale fai la piringa e mata me la mai tato loli to tono tato some cargo storage au tato display area e tato mini vans o tato commercial vans tato family vans to tono tato lo toa Kele na wotu na piki apu ese le youth here pe al talatung siele asum le asum a wote pe poli tau fa malama e ma fai la mu tutu nga ile tau volta vale accordingly to pe wa ma fai mai le finance na tam fai pa la tung CFA mar malama mo me mo finance ai kele i sai dia le kon kanati ni si tulanga e fai la banta fa so e fai no pa ma tala up fa mama ke e me uma ia awala ma ne e fa ni fu sisia se be fo le la uia tatu nunga na toia a malama lo watinu ia o fiinga foi la le o watinu e sumenu tal mai a fai la total tanga de tato portabale o mika cars a ni si tulanga la total vale SUV o tabale la IT hybrid cars a ngamo upa petele ngau tabale fai la piringa sumai tal mai a samo ile lu selau ke ministra bi mankau lu selau ke ministra mankau mal amal tato le 9 ole oiva rua fitu lima balu tasilu oiva rua fitu lima balu tasilu la telefoni sai be ai o lo tasi pa pituono lima fatasi o lo tasi pa pituono lima fatasi ia telefoni le sunga ya to mai makati o lo tasi lima balu lo tasiono o lo tasi lima balu lo tasiono me te la faso sanga samo ia pamlia le tu e fai o linea piafia Isaac ia mo ia wa lava o tuti o tu no tato nu amo terminate ia o le fa pena ona fa ia pele anga le le tu i lo soifua tongi sia manu e tele ia anga wenga tene via fifa pe fili vai aso ia te fira istemi luma fa soifua ia ma ia manuia ia soifua ia ole a fitelenga ia tongi sia Pio Wilson ma le tanto nanga le Omega Cars na ufa mananto antu ia tongi sia ia le tanto nanga le Omega Cars o iva lu fitu lima fa lima valu tasi lua o iva lua fitu lima valu tasi lua ia por ono tasi fa fitu ono lima fa tasi ono tasi lima fitu ono fa fitu ono
lima fatasi. Taimi lunga wanti la wanda se fulu fa minute wanti ai nei le tu la lima. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Yo es venga nisi report wala tele wala leo Radio Samoa se fulu lima iwa tolu a mo pe na masa ni ai tanto amate le State Highway 1 lo malanga mai nei saute si onturi tui matu in Albany e lima se fulu manatasi minute le umio lau whainga malanga yoi lo to malanga mai nei matu in nei saute le State Highway 1 level nei e lima se fulu fast forward 52 minute le umio lau whainga malanga tanto se mai nei il State Highway 16 fai la vasira pisi lo malanga mai nei marukau si onturi tui si sifo o le lua se fulu nei el fa se fulu ma le 5 minute le umio lau whainga malanga o lo to malanga mai o lo to malanga mai na e sifo mai nei i saute i le lua se fulu po le State Highway 20 level nei e fa se fulu ma le 5 minute le umio lau whainga malanga e mo i lava e pisi ele pisi tele le tanto State Highway 16 lo malanga mai nei le tu sifo i Helensville si on to le tu i Nile City e fast fulu ma le 10 minute le umio lau whainga malanga manto i tele lava lao poloka o lo to i malanga mai la ina i le city si on to le tu i sifo i Helensville e lima se fulu ma le 5 minute le umio lau whainga malanga fai le mulo sa Samuela tinu pele malo lava lo msa i malo fo i le tau antai i le nei fo i aso mana tua pele tanto tu la funu e tanga lava lau titilo ai fa sa lau fa sila sa inga na se report wala tele na wala leo Radio Samoa fulu lima i vatolu amo Amo. Yo fafifianga foi le nei vai ngana fai le mulo sa Samoa awane ingalo na ti tanto headlights ya Antonio Naita te merger Twitter e lanes ese a fai na te merger to ilunga motorway fa emolo sign le anga vale a fai na te off le ramp pola se ramp o night off fa emolo sign ile anga vale fai le mulo sa malo lava no sa imalo fu te wanta i uma fai le asga fu la to le matanga le niva ya so le sulua e to uma no asga fu uma ala to uma verso ato va to fu malo lava sa mai la tunu pele le on sai male ngalo le ne aso sfulu no minute wante ene le tula lima la viafi le tau tu fa wa Radio Samoa se fulu lima i tolu amo Se vai
Aulei moa, whaaai moa ai Samoa. Le teni nau le Pasifika, whai mamita mita ngaya ita. Aapea ona lauloa, ile lalo langi atoa. Walai ona tu atende, le aumai moa ia Samoa. Le masina se e susulu ia Samoa luku matundu matundu. Se I fai mafia fia fala fia fia la tende matama. Olo sisi vai e bese santa tala to ulele. Na o mai mandi la lo oleni. Na o a umasia kupele. Oh,
Ua se tongi langa tila Wa'apulo wile tuwalima Ningongo ole tuwa sivi Uwalele mawalunga ilunga Bigia lea tuwa Fa'asa oloto tabua Ugalua fafatisina Nengaluenga uamarea Uasetomia ngatila Fa'apulo wile tuwalima Ningongo ole tuwasivi Uwalele mawalunga ilunga Bigia lea tuwa Fa'asa oloto tabua Lo utofido esa uia la upele Sifa fa'ata upatile opele Soia osevi ingalea umavi Ingalea tua faiva vena Lo utautinga Lo uona ilenga luema Tautua Fa'afeta itausifea kainga Alole ko Alole kau Ooh yeah Tautea yeah Fa'malole kale Alole kau Sifalute ua solo Ya fenoa lo fina ngalo O mo ona ole loto Ya faita o maona so Fetua ole alofa Ua susulu malama lama Yesu ole ola Eto tile tofa manino Sifalute ua solo Ya fenoa lo fina ngalo O ona ole loto Ya faita o maona so Kesua ole alofa Ua susulu malama lama Yesu ole ola Eto tile tofa manino Mauni mai umanga pea tāpua oni timunga O loto le tutu sa wala yoga le maua seinga Wai ele poe wana upue seina dia oe Mana oi ai le loto ai vai no uchinoe Swau sawi tao Tae vai neio Peta tino nofo Ile malia si o loto Awane e toima Salo funga Eti tali tono beata so sola i maunga Le babea ao Eja fawata Itai umo ilongata Be afa solo Wape
Si fuma li me le su ya puni yo e fa vaile antua Samoa. Ya, ma pese ma fianga tu fa tansi lo su ya DJ 651 il ne fu vanga la fi Samoa. Ole wento ilu se fulu 5 minute tale tu la e ono. Ya la fina na Italia ono fa fonga toile malu tanto tunu. He says foi poponga e tale vai fanua ile ngana Britania le ngantele tale talonga. Ya le nga September ilu ma foi. Ya a fio mai le usu ya sa wa fu ile swing or tanto no fo. Ya ile tanto por clame na fina ni. Ya sa ai tu on no fo somewhere ya wa vave tu wala tanto no fo. Ile nei vanga na fiafia wa fo ionisho fuanga fale ainga ai tanto to ifiro ile so time mo le ntule nga fa fitai isa ako ya itatu umalava mo le tatu mafutanga le nei so le asa ngana wole tonu ile fa funga anga malo mai mo ile tatu mafutanga ya ile nei fo ya so fu fa banga lo sile auna o le puto tau tai se le na tu yama ai tatu to ifiro ile so time ile tatu por club le mana vonga wenga fa pe fo ile tatu por club me ola fiafi ile va Filipe na masani ya son lua ya vaya su itasi lunga la wala le radio Samoa se fulu 5 i tolu amo ya manu tolu mafutanga ale tolu mafutanga malenso ya sau alo fatela tu Samoa la watino pele God bless so ifuia ma manuia